Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Alena Tamalabita, Bapak Pengurus Yayasan Pesantren As-Adiyah. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Jami Nurul As-Adiyah Calacuk. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengurus BKMT, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh santri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa syukrillah. Salatan wa salaman ala Nabi Muhammadin Rasulillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyikal Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sininna atamatapuan apong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadir. Ada kami nasitina jawab dingiram peri lalanna iya on romak baratai. Iya naritu ada iya ang kewat diala on rom akasan desa deceng. Nasabatan ra'asukuru kamaraja lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rigaw angka na pada matugang katakwa tari alikamanang. Nato pada angka warak kang agama salangin nato para hadere. Sidi akatan niya minasa untuk pak dapungan ni dua talu pak disangang nan niya bakasiyang mamagi-magi ng kawadiala sulok nan niya boko tamawari untuk melalui kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala. Salawamat sa'lawi alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kay sipato yang kay curi na sabak dua talu ampi kidumadicing nan nevere kadamakya da iyang kay manguluri at waram malabina pong Allah Ta'ala. Mamagi-magi ya sungat sinampai nato pada angkap pakai gunay nasaba yule na tato dua talu ampi kidumakya da na nabita nato pada angka lulong ni syafaat na resurimun rin na pong Allah Ta'ala mati insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sirina atamatapuan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadir. Situngan na iya acara te peringatan hari Asyura 10 Muharram. Namo maniha iya permasalahan ni situngan na mapamulay mukba na ulam Muharram. Bahkan sebelum tamana ulam Muharram na ang kami mapasang purana palabangan na bita. Ang kahadis narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilalan na di kita na taukan rita dari Ibnu Mas'ud na koday Nabi makadani-nigi mapuasan ni capak na bulan Zulhijjah na puasa to'y pamulan na bulan Muharram. Jadi dua ngasok capak na bulan Zulhijjah si bawa pamulan na ulam Muharram paday na reko mapuasa 50 tahun labak. Maliwan niya. Tau tema pinawad sa jama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, narampe Nabi tarilan na si di hadis sana, nigi-nigi mapuasan 9 dan 10 Muharram. Paday na reko mapuasay 2 tahun itan. Labaton. Nigi-nigi masidakah. Ipalapi at kedua ipasidakanan, nigi-nigi mapabuka atau mapuasa, paday ko napabukay sinin na umak na nabita, mapamulay iyang kay turlat to nabita, lat to iya na dati. Iya na talulungan nguna. Ang katosi dihadis sa neke diperdebatkan, betungan na ang kataukan rita makadahadis sa malamah, tapi demi pada ilul amal, di namarigago rampeng ni, maka dia Nabi tanigi-nigi paringarani tawi mapuasa pada 9 dan 10 Muharram. Na puasa ya tu tawi pada na reko makasiwen ni 50 tahun itan. Iya rupa edanar iparingarani tayo na puasa. Aja no poda manang ina sa bamay ka. Apa iya ko poda manang talupay si matuto na.
Sini na tamatapan na kung Allah subhanahu wa ta'ala ang hadir, ang kasitungan na pasangan nga una, alin na guru taro, nasa bayi je. Matahan na kasa di mabicara nasa baang kay guru ta. Betungan na doon rupa tu garik marik nomor CD, manribu ke yolo na matua o matua baru. Buting paru nomor 2, mabicara ke yolo na guru ta, makoka lautangnya. Karena saya makada napa mo maguru ko pa di sa ngagamo pa di pa na siya gululungan saya sementara belajar nari mako na naro nari kong tauram te matu na tasala wilawi guru ta na palampura nga sabak mega mo padupahan irilalan nagama sini na tamatapon akong Allah subhanahu wa ta'ala ang kahadir ang kaagaga paralu papasanga ki nanyaw papahani ki irilalan na yes yaban nyewe iya narito ang kana agaga itala o kuyolota aga itala, buburu, pitun rupa, angkat tu tau mangga ibida, maka dari nang kana parintangin na bita mak buburu pitun rupa tahu di numatonang ka. Kemudian yang kedua, biasa tu ko hari 10 Asyura, 10 Muharram, hari Asyura, marwa pasai. Aga biasa yang libu, pasero, patapi, sajibasi, pangutuh, makai kah? Iyaro paralu papahani ki nasabak deni jama si de agaga na rekodega ka sabak cuma mega midi anak mondre jama nasabak deni paham betungan aga yitay na pakor tondrolota malaria de tulipaw makariya ko na dati 10 Muharram aga na parentay yang inabita doon rupa nomor 1 mapuasa nomor 2 mapandre ang katotaw pandrita tamakadade talu nomor 1 mapuasa nomor 2 mapandre nomor 3 masidakka maginang kapagan na italu na sabak na bedakan ni pasidakka si ba mapandre ya ko mapandre pasti masidakka ni tapi dene nga manan na pasidakka harus mapandre betungan na kataw masidakka mi cawa-cawa ni apa makada na bitta mi cawa-cawa beru o kiolo na sila sallallahu pasidakka ni yetu iko de gagay sa kanto tadi to gagay tawica mi cawa-cawa wato ni ha tabassum fi ahli kala kasadakah. Pasidakah ya roh. Jadi termasuk ke kategori kan italu. Tapi ya roh jolo melo papahagi ki makimak kadamagi nang kaje pitun rupa buburu layaki gua apa lo cukup kena utane puy mamakadaka buburu pitun rupa kapan na saya pitun rupa magi nang ka pitun rupa pa para lo pu papahagi wan ni ibu nasa ba ibu ini tumak buburu tanya bapak ya bapak enanring yaitu hitungan na dasar na ada kejadian pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ada 28 peristiwa yang terjadi. Yang saya dapatkan dalam sejarah. Ajan orang pengemanang. Bunga siruntu alena pangulutan Nabi Adam si bawah Hawa di Jabal Rahmah itu pada tanggal 10 Muharram. Waktu na pura ya dempar pulih surga pamasina pong Allah Ta'ala. Siruntu mak jama'i waktu na bunga siruntuk tapasi sumpu liman na ang kapak do ngecek dek na baca di na marigado orang tengang ya kong kalaktay siya mangkali nga baca ko bainena ya kong kalaktay pacanri nga buya bamuro tadongan itian dibaca Nabi Allah Adam alaihi salam na dinang kanasara Siti Hawa alina panglut na Siti Hawa gang kali sulori pamasay na pong Allah Ta'ala doanya wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini Quran surat Taha akhir ayat 39. Tapakanya ti memang dicetak na di upakul ini. Kemudian peristiwa yang kedua, ada kejadian pada tanggal 10 Muharram. Wattuna pura nakan nagalombang tsunami terdahsyat. Ia lino pura ipatalang pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Wattuna ipatalang lino, ia mananaukba itu pada tanggal 10 Muharram. Wattuna isuro makibulopi Nabi Nuh. Wattuna ipatalang lino, ia mananamati wa na lino itu pada tanggal 10 Muharram. O kuturi dasar nama pecair. Iro sebelum na ipalo Nabi Nuh sebelum na menre kalau pina pura memang irampeng ripong Allah Ta'ala Nabi Nuh. Penrik mana ngisinin na tawang tema kecori ko nanya kalau Korea bawa ko andre.
Ia ro andre we genna mo andre. Natentukan ipong Allah Ta'ala. Nanti 10 Muharram. Napa angka paja upatan 5. Pendre iandre na dino. Nangyekya iya ro andre we na pendre Nadapi 10 na Muharram. Matilino. Na cede lagda mani. Na may kay melo manre. Mangilaw dong ni na dino lori pong Allah Ta'ala. Ya Allah. Alin ni barak ka iya andre ko sa rekom manginagan na wandre. Iparentay ang iripong Allah Ta'ala. Pasiga rumanang niya tu gandong mo si bawa rupa-rupan na andre mo. Munasui, taru ini gawena. Nagan na mo bagi. Ya ko manaso na may gawena bu agasan na. Peca. Huwag itu dasar na. Itu sejarahnya. Yan na tu ampay ko yung kataw makadadin ang kanaparentay ang inadikta mapeca. Di may matunang ka. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang ka. Naparintayan ni mapeca pada 10 Muharram. Naparintami mapuasa. Tapi maginang ka to mapeca. Yalay yakecuri sejarana Nabi Nuh alaihi salam. Senuangan istilahnya dalam agama tafa'ul. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafa'ul kata Aisyah. Yaro Nabi tanah pujila ada masa nusanongange. Nekia na pasang parang luki mati ka idi to pasan nusanongange. Nasabak mak bali bola itu siba mapak dua sa lenre kamak. Iya maiga. Dia na jadi ko dito mapeca. Aja lalo. Na parentayan ito pandritata. Pamatot tayo na laksanakan ni. Maginan na nung gang kaya sewe. Iya ampay na parentangan mapeca. Nasabak magay. Na parentayan ni nabita untuk masidakka. Mapandre. Tapi yaro tau matot ta ipahang. Maegam mandre nandre pappe. Sigaru warra'i si babaran lewe. Sigaru lokay. Sigaru lamewe. Maegami papula na nanya andrena. Tapi meloy masidakka. Na pancaji buburu toy. Na sabacet de dinandrena na mega metau menalig. Ya ampay mak buburu. Yo puy di makopat tau sogi mak buburu to. Tau mega ke maluak galu na makbuburu to. Dia na marigaga. Yang penting masih dah kaki. Ko ni dasar na. Kajaja taja mabawang. Batungan na kapahangi. Kenri mon rumala dasar nang kailaksanakan niya jama-jamangi we. O piro. Apa mega tutong maka da bidah. Harangi jamanya tu. Tapi tanay maka da magi nasa kisang. Ko ni. Dito ni sang dasar na maka dawami din ang kajang jelas na din kerajaan na bitah. Padahal ini sangi makada kenro ente dan sejarah nang kailaksanakan ya gagawi. Maka kuat pahangi ang kanawat ditakatan ni masa kung katong matengi makada makida sarma. Kemudian paralui tapahang kenro to sing mala dasar nang katong mali cobe, mali patapi, mali pasero. Ya kuya deularan ite mali pasero, deularan ite mali patapi. Talay sanuangan na. Ambil pelajaran. Aja titay lahiran na. Titay hakikin na. Magi na pasero isurong. Iampay pasero isurong ni. Titay guna na pasero. Titay guna na patapi. Aga guna na patapi. Ia ko patapi. Ia ko ilagagay tapi. Adeng ni rupon ni taro makanja. Betungan na aga. Ia tau ngewe. Tapi ini sini na pangkau kamu ya rumah salay. Muat dengi. Tari makanja. Ia tiasa patapi. Pakalulo atawi. Mega po to. Apa ni patapin na lo mo piman lo ko pasay. Nagatun mo ko wala na. Tanya hakikin na pasan na patapin. Takatanimas sa aja na yero patapiro. Aga makna no patapin to matapi. Yak dengi ropo na ni taro makanjay. Yak dengi banmina ni taro makanjay. Betul na aga. Abdi mana di sini na pantau kamu masalah mutari makanjai menghadapi tahun baru Islam 1433 Hijriah. Pokok orang kata ni. Kemudian pasero, sero dia pangkau kan makanjai. Ini tu mana lah? Mati nang kasaji nang litaw Nasabaiya umat na nadino waktu na pura. Talalino tapapasero na kibwa si bawa saji. Apa tapaya ni roa di napake. Ukimala dasar. Jadi dito yaitu sitongan na dalam sejarah. Pernah terjadi. Si dia gaga. Na choto matot tak jamay. Gangka na apona.
Latu ini makokwa manusia modern pun melaksanakan. Madari kaya mako macara makan aja nih kita pasti rumali dinamoin. Sini na tamatapan na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kadir. Nangyakya, aga sitongan na tola ukur sejarah, aga sitongan na wadiyala katangnya nga hilalan na iyawanire. Nasaba kita sudah tatambah itu umur utamang kukuha. Tatambah. Di itu gaga tahu. Sitongan na kurang. Kurang umur utah. Di gaga tahu tambah umur. Mega tutong makro itatambah siya umur siya ano. Di gaga tahu tatambah umur. Kurang nih. Apa pede law ya se pede lewanya pede kurang nih. Yo po pede rewa si malolo. Mana sa tatambay. Na pede matami. Kurang nih. Metami juo. Kamakiro. Nasawasinin na tahu malalamanan nilo kamatengan ni. Dega gatau malalalaw pasay. Malalalaw nila matengan ni. Paboto malalalaw niya matengan ni. Salajok kato niya. Makaraki me kalau galungi, malalang ilo matengangi. Narima ko na naro. Pikui carana, nakabatulang makokoe, parali tapahang. Saya sementara mengkritisi istilah yang dibawa oleh para ulama kita. Yang mengatakan, seimbangkan ilino musibawa akhiramu dosa taka. Ya kung kataw makada seimbangkan ilino musibawa akhiramu, saya yang pertama kali menolak. Nasabak magay. Kesalahan besar. Rugi ladaki. Apa ia kata makada isaimbangkan ilino si bawah akhirat. Nare kata memang reken matematika. Berarti 20 paja sesesiwan ni umurue. 10 2 jam ipake lino. 10 2 jam ipake untuk akhirat. Napa isaimbang? Nah siya sampai jatah. Sampai jat subuh 20 menit. Sampai jalur 20 menit. Asara 20 menit. Mangaribi 20 menit. Isya 20 menit. 5 kali 20 siya ada. Dia nagan 2 jam. Ngapi sampajang. Lolo sikiri. Paling matandre taluk ya sampajata lolo sikiri. Berarti ang kamu pa 10 seraja paray. Laukin riyar. Tanya pa akhir enak. Kumiki pa bali 2 yan. Kutumiregin ni. Angka istilah na pakai atau pandita atau makopa, ia rasa kritisi sekarang bahwa seimbangkan dunia dan akhirat aja lalu. Yang harus kita lakukan sekarang, semua akhirat tidak ada dunia. Tapi dia itu wakada onroki masigi itu dan masih kiri masam paja, mengaji, okuti masigi matin rokoti masigi mandre itu na suri makor. Sabana cekaton nabi tak masir tahu. Papa angka sahabat na nabi takon nasigi talunga si talumpan itu diperhatikan asa dia senang kamu saling masigi. Nasa ko ka matindro ya Rasulullah ko to kapura ka masigi mangaji ka masampaya si ka milodos si ka. Makin nabi tadi nang kamu salay talunga si talumpan nasa tadi nang kaya Rasulullah. Makin nabi ta kagay na keluar kamu. Maka dai ang kaya Rasulullah. Makin nabi tabahatin kami jamu. Maka dai ang kedua ya Rasulullah. Maka nabi tani grabe pandai. Nasa ngamure ko maka nabi talabi makan dia mure mo na iko. Nasa nabi takotulog ki masigi tura yuri ito lima sikiri ya lupay. Degaga jama-jama lino yama. Pikwi carana nanti jama-jamang akhir sini na jama-jamang. Ang katarampe nila sampajang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati situngat-tungan na sampajakku. Wanusuki pakasiwetku. Tama manang. Lauki sasai pakasiwetnya itu. Lauki mangojek pakasiwetnya itu. Lauki makara pakasiwetnya itu. Wa mahyaya. Atutungatku. Manasani. Ya kutumoy. Wa mamati amatengatku lillahi rabbil alamin. Ang kamanang upangolo lokupo mapunang isilin na alang. Dega galap pa ako ahir. Dega galap pa lako lino. Mapinang kaistilah sa imbangkan lino si ba akhirat. Berarti angka kesalahan pemahaman selama ini. Ya ko angka jama-jama tetangga jama-jama lino tasalaki. Dari makona na rumasuki tahun baru Islam 1432 Hijriah 33 Hijriah. Mako koe dasarna agamata ya ko meloki mancaji akhir mamasang
Dua bawa nomor 5 katani. Ia bawa kunci tak katani. Nomor sidi niat. Yang kedua adalah doa. Ia niat magampang. Bicara kita na masalah. Cuma yang kedua perlu tak guri doa. Nasabah angka ajaran-ajaran tertentu. Napa guru na nabita. Ia mau makoko apa tak katani. Ia konongi pulo na tong umurut ta makoko. Siaga tutungot tarah kalau ko akhirat, siaga tarah kalau ko lino. Tareke ngigare. Tapi opininya tergantung. Kunci na nomor sidi. Anyaki. Melo katanaiki. Aganya takomeki lo makbalu. Manya muki. Meki lo pasai. Makanya kalau makbalu ko baje pasai. Marota sa apa ni area suras. Makor apa? Jadi penguji, me kalau siapa, me kalau menguji, BJN kawat kemenjara cicilan motor. Pak galungnya, me kalau dompeng galungku masih supaya masih me selalu tanani. Pak darai, me kalau racungi, serina darahku supaya masih mapaci lo tanah lo wasaki barale, takale masuk barale, linoanan ni, dega ke akhirat. Upi mundur kuncinya. Maka dati nabita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungka amalae angka pinasibawa niya majappu tungka amalae ilolongan sesuai agar ya katai. Amalae angka pinaknya. Ilolongan ni amalae agar ya katai. Berarti aga tanyakan. Ya itu talolongan. Ya kalau ki mangoje na sapa ni pakai menjadi sila motor ya tu talolongan. Kung kataw may mandre nasa maliwasang asa di meka mandre masomi na lulungan. Makukuha tarubay pa. Taporma iya tutungat ta. Aja gagalino. Akhira mamasan. Lamatoki madalong. Lamatoki mabalu. Lamatoki pasay. Lamatoki dangkam. Silahkan kerjakan seluruh pekerjaan dunia yang penting halal. Tapi ukinya yolo igatung. Maka dana dikta. Raka'atanil fajri hayrum minat dunia wa ma fiha. Don rakas sampaja sunna yolone sampaja suwe masarolak bi inaiya dino lololisa kega tau lolongan ni tau purema sampaja sunna natudang nieka ni aga melo na jama seso ia tu tau lolongan ni masarolak bi inaiya dino lololisa ya ko purema sampaja sunna natinro ni dina lolongan ni maginang kawakoro. Yaitu ampai narampe nabita salah satu penafsiran ulama kita. Maka dia ampai narampe nabita. Masarolat di inay yalino lololisa. Nasaba akhiratmu. Okitumun. Teki carana. Ya tapura masampaja sunnah. Agamelo tajama ko bahit ko suelei. Tanya kami man. Mikilo mangoje. Uneakan nilo sapa idali halala na po ng Allah Ta'ala. Untuk ijabijak ko mamagi-magi ng kawat di mupanriang inakigo na lori agama na po ng Allah Ta'ala. Ya kumelo kisapay dari halalan po Allah Ta'ala demi mengembangkan agama Allah. Allah langat ta itu sudah dinilai jihad di jalan Allah. Nang kehadisan na nabita, siapa yang berjihad 1 jam masarolat di inanya masampaja sunnah italusak burakan. Sejam mangoje. Ya ko 10 jam na mangoje berarti 30 sakbu sampaja sunnah tajama tuloy kira-kira. Pumelo ni jame suju rokok. Malah saulu. Tapi narekonya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betul na tanyakan ni sapay dali halalan na po Allah ta'ala. Hukum itu istilah atau pandrita atau patasawpu maka dalalung akhiratmu na ciolinomu. Ia kumulalung ilinomu tamacho itu akhiratmu. Kaya jasam. Ia ko ilalung akhirat macho ilino. Ini akan untuk agama Allah. Dali halalan na po Allah ta'ala. Untuk ijabijata. Berarti akhirat. Tapi angkay lolongan. Ya kamajaran mati sila motor. Berarti macho nilino. Ukito na masuk to pandrita talalung ni akhirat mo na chulino. Yo pidiya sa nilalung akhirat ay na chulino. Nasa nilo masampajan ng kadali. Ukito para luta pahacit Ije ko pa disa nga mega ni talolong at tinggal may maniyarahkan. At tutungat tapi picarana na lagi mana lo ko akhir aja na kan terhitung lino. Idi pa balue, may kalau sapay dali halala na po ng Allah Ta'ala. Mamagi-magi ng kaulolongan untuk keluarga ko ng kawat dinupatun natin ko na lagi agama na po ng Allah Ta'ala. Mengembangkan agama Allah.
Yaro tanya kan are kopore masampaja subuh, masampaja sunah yaro sampaja subuh. Tanya kan memang ni. Yana tu ampai sampaja loro, na dati betul loro. Salai wija majamata rewati cok ya tita. Ihdinas siratal mustaqim. Tajallo kang apol lalam malampu. Idi milawi lalam malampu di sampaja na sabab magay. Ya komitai majama niyan lupai po ang Allah Ta'ala. Mesaki maciko-ciko. Salat duhur mengingatkan kita, salat asar mengingatkan kita, salat maghrib tempat permohonan untuk minta ampun. Sininna atas salangi, magi na mangaribiti, nasuri nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akasapulo na sabaokiro, yilaw at dampangan atas salangi, ijama mapamulay subuh letu. Ariri. Maka na ditanigi-nigi baca ke 10 yaro. Na mo padegan na busawe dosana ko tasiye. Mo padegan na busawe ko tasiye dosana. Ang katia dampang iri pong Allah Ta'ala. Aka 10 mi mandari na makarije kapan na baca. Pajaba ako mero Jakarta na siganrusu korupsi ko puray. Kaya nalosi masampajang mga ribi na baca siya ka 10 na sama pacisir. Nang kami matuhi lalam na ko sa mata. Para lutapahan. Ang kalalan na lengi na dita untuk minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dampoli sinna tak salangi. Yan na to ampay kumatangangi dangkan nabat tawi salay dia ti jama-jamang. Salay dia. Laksanakan ibadah. Ada gunana. Ico iya ti. Maringerang. Ihdinas siratal mustaqim. Tajallokan nga po lalamalampu. Tapi makay gatomilo lalamalampu na lina kaliko-liko. Sini na tamatapan na bang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kahadir. Ito yung pertama niat. Tarah kang niat. Abi carogi bawan ni. Abi carogi ni. Aja na ta basara. Yan na tu ampay. May panega tau. Maka na melo pajo kaya awan niya. Tapasi pulume man niya kami tajama. Tapasi pulume man niya kuro sampaja sunaher. Pure masampaja sunah. Ilaw doon ni. Anya naman ni. Epon. Ako melo ujaman. Tapak baraka, usapay dali halalamu. Mamagi-magi ng kawadi ngulolo nga upakigo na lori agamamu. Niat. Meloki mapili ke lori agamana pong Allah Ta'ala. Allah langangin na barakati pong Allah Ta'ala. Bernilai jihad yaitu ijamai. Kemudian sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pekerjaan. Kanjaan. Tumelo mandre. Aja na pintu bawah. Apaan ka tau makaragannya. Takomeki mandre nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya niya itu. Ang kato baca Allahumma barik lana. Ternyata niya itu doa. Itu doa. Niya na. Uniakan ni mandre. Aga. Untuk tatungan ni pagkasirin ni Lord pong Allah Ta'ala. Ya kato mandre untuk ibadah. Berarti itu tamay talu na lolongan. Nomor sini mak barakai. Yang kedua mancipak buray. Kemudian yang ketiga siagi-siagi. Timpu itu sudah bernilai pahala di sisi Allah. Ang kato melo mandre nasa meka mandre beliwasa ngasa. Imasoto itu lolongan. Hukum magi na mega tau mandre na mega lasana. Karena dia makan bukan karena Allah. Mandre bukan karena ibadah. Yampay ko tau mandre maka ratu nadikta maliwasa po mandre. Pagay mandre sebelum masuk ko na sa magi. Memang untuk ibadah. Na iya ko panoy den ruli makasiya. Makonurus hitungan na. Kemudian yang kedua adalah doa. Wah, ya mawata pa na sa bayang guru pa. Na makatiga to subuy pa dongan na. Sinin na jama-jamange, ada yang diajarkan oleh Rasulullah, tiap-tiap pekerjaan itu ada doa yang terkandung di dalamnya. Magi ng kapadongan, ang kemudahan. Ya kumelo na ireking ibadata, siyangi matindro, palicebe tinro ruwayan. Ya kumelo ki matinro tabace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar katallu. Ang kahadisan na Nabi tama kadamigi-nigi baca katallu. Siya jang matinro se kontitu etana inilay magsampajasun na alaw rin pong Allah Ta'ala. Tapakan niya tinay niya pala na po. Ito pakuling. Yang pa ya, madari ka, makadaya jiro aga mata, kami to Pak Buro tau matok. Ang ka Pak Buro tau matok. Kigayasam.
Maka hadis na nabita. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lai baca katalu pada di pertama orang yang kecil pak buratau matoh. Dia suruh baca yero, tahu dia nama nak sapakitan lah. Dia nak nulis mengaji, ia nak takan rusuk. Aja tepat turun no. Aja tak ada wadi na jadi temu dia tu mengaji. Dia nak lita korang ni. Kadang-kadang nak baca ni, ia nak kula lau tak koli-koli pak burani ni. Apa daripada dia kena baca, la taqnatu min rahmatillah. Aja empat turun no. Boleh dapat masih pengalatan. Jadi tu menggal rusuk kula lau pak koli-koli. Pak Buratau Matoh, yo pilih tamalole aja. Aja nak kula lau to paikan rusu na dito pamalolo. Baca mo ijo to korani na salamade. Lengi pahalana. Apa aja itu kumakari na dita pada niga panafsiran. Barak na makadaka. Oto na tau sidrate. Pada oto na tau singkang. Kadagan na pada. Kada pada ban na pa. Tidak pada rajan na. Angka ni pada mi kula lau pada ni itu kumupakam may korang betul na pada ni kau baca tu na tumpa koli-koli pak buah di sesi na tau dia na kasi naman sa pakitan na dia na nula mengaji kamu pa makinabita nigi-nigi baca al-hakumut takasur satu surah napalaw matindro liwatul liuna na baca kan kata di paringaran na baca kacicang pada ko nabaca sisa buaya dilalan na korang Pak Buratau Matoh. Tapi namoto mo lo jauh dito baca. Apa ya baca? Ada yang dulu baca sisa buaya dilalan na korang kutulyo na nagkakatuta di paringaran na makara na dita. Na Fatimah. Mula ka baca ya ro. Sisa buaya dilalan na korang na pakalo matiro makanya uli ya Rasulullah. Maka Nabi tadi ka mula baca lah aku mutakasur lah tu capa na makanya uli ya Rasulullah. Maka Nabi tak iya na tupada na reku membaca sisa buaya di lalan na Quran. Di surah Al-Hakumut Takasur. Kepala tu capa ila akhir surah. Ia kuliuni dan kata di peringerat. Aja na sinet kalau itu linger atau toliu. Itu doa. Betul na. Ya guru ipah. Yo pokoknya onak magampang. Melo mak marahkan ni pikir carana na degaga jama-jama lino tajama akhir amanan ni. Lauki galung ni unia kan ngilosap pai dali halala na pong Allah Ta'ala. Mambagi-magi nang kawat di ngulolongan nang kaupandran ni jabijaku nang kawat di makigu na lau agama na pong Allah Ta'ala. Niat jalan karena Allah. Rezeki na pong Allah Ta'ala isap dali halala na. Untuk agama na pong Allah Ta'ala berarti jihad na yaitu. Niat ini bawang. Angkat Allah galungnya lotongan ni magalong, lino minalolongan, angkat Allah lolongan akhirat. Tiku carana, puluk kinyak na. Makukuha ko melo ki kabu mulai sekarang. Mapamulay matu ko subuh taruba niya. Aga melo tajama sesok. Yaitu barae ang kaagenda na. Tapi seko la tu tapi seko na cata. Tapi dia bukan agama Islam. Magi na cata ay makoro mitoy ko nalupay. Yo pili salangnya. Ada tempat khusus untuk berniat. Kendro. Setiap selesai sholat. Ada minta jama. Tanawan-away memen. Oke roh. Sampai jalur, sampai jangan sar. Aku meron tapaki gunar. Sampai jam mengeridi. Sina tamatapana po Allah subhanahu wa ta'ala kadir. Tapi wita makukapay. May gataw madariki. Apa ya krisuri maka nasidat ko pada tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Nasa makura dia duit. Dia ko tahu kasih si Pak Makura lah dak. Tahu mapari ni tu maiga. Dia ko tahu kasih si Makura lah tak. Ia sangi tahu kasih si Pak di memeto kagana. Melo iman rin na dega. Tapi ia sangi tahu mapari. Ang tadi na 500 sampai si juta ni nanli. Ia ni maiga. Ia ni tu maiga. Tahu mapari ni maiga. Apa anak podang ada segurut tamak kada. Madari ke kak milo permisi melo rio ko pesantren ina samago mo tapi makonya to kata kasiasi ustaz to melo jere wasapa na sadi je mo kasiasi maparni mo makara ka aga bidana nasi to kasiasi melo iman rin adega yo po taw maparni ang kamo tapi maria si ikinana ang kamo turun na ni malyoto 500 sa budi na si juta na 5 memang
Isa na nadati tangla na. So tangla sini sih. Tulir na to. Tangla sini sih. Napamusa din. Iya tinapura tangla kalupuluh sih. Di pasti tangla sih deh. Nah iya mau tuh macam ne. Dia itu nang kana tangla itu tangla 20 ruala tu tangla yare tangla 10 malah tu tangla sini deh. Ya mau tu macam ni angka ni ne wajah sampai masih jana sading. Ini matonya po jelas saruta tu. Tarutalo makun reye. Magalani mato tu mak balanca. Apa ya angka koro aja no podangnya sana. Boleh bola na dog ya nak napa 10 Muharram na bawang awai yang kenal lika kada loki boleh ustaz. Tadodong wija-wija pak betai daki itu kubetani mengyambok nasa din na betau ambok na stas beti dan ang kanubak na ko makomi matu mawatane da ko dito na mabila kaluki buah pole tona tapi daki mi kinawat di mabila ko tak gapu lau podangi makadaka iya roh anak ta, ini je dongi lebih makan jatuh pilih dongi. Ta baca ni Quran surah An-Nur ayat 35 ya kunadati nurun ala nur. Apa gamitannya tanya gamita gorang ya nak tanapa tawarrung ang kuwa itapinong ang ngeri besar na tawarrung. Ya bamur ta bacaan Quran surah An-Nur ayat 35. Ya kunadati nurun ala nur tatahan ni napa sa tanya kanya gamita gorang bijata. O punuro tawarrungan. Ya mutupak dongan. Karun upak guru. Pak maka tiga tau ke 10 Muharram. Tibo tolo aku Allah bolano stase. Latu na tu dango ke bolana nasam. Lama kita kakawe. Tau puli Cina kapa. Migalata keramik. Najalo ka nga nasero keramik. Kustasap payu tawal lengero. Lau cuku-cuku ki kakawe apayu tanan lengi na ipakido pajero na kido. Isa karaga gunana. Ipatudak bawa mo kiuro na pinti dito juga gunana. Tamak bisandre tamaga. Paru juta na leng. Najalo siro kesadin na marina siya lalo. Resta sa serajuta. Tapamate amurena nasa masimpun ni masoli niya. Ro karami inalina to. Iba to na to nasa ipubay ni. Apani juta to napendre. Kakawa. Masoli ni karami na makunray Apa ya makunray ka pajuta. Tapi puray pake. Betul na yero kaya itaro. Matay ni ro. Matay ni. Deniandre. Panabantu to'y. Mata ini hanya memuaskan mata. Yan itu ampay, degaga papidali na po nga latalo ko alili kami ng matandrong kusok na mata. Ito de chow tandre. Yan pa rin kalingay kede mo. Talapisi ni na radio. Radio mi hati. Dutsiling yero. Tapi yan mata Angkau to sedan na may mali palsang kapasa na may mali Fortuner. Ang ka-Fortuner na may mali Ferrari. Mata ini na pada malam mo. Ito. Kaya mo turo pespago kasi aga ninampara ito sa Farida sa Tasilino staff. Sili mo turo baruya daku. Iya magay. Nasa machocho niya ito daku. Magay nasa malusa niya gacik na daku na dito. Di wite pacik na kuwa mo turo ka batay mo wita. Tako ni sitongan na Betongan na iringin lasay ulwe. Magi na dito nang katulimatan na papinadina. Saba ito limatan na papinadina. Nasabadin ang kanakari kalima korok. Dito nilaran, pabar malaga kamiway. Tapi jangan terlalu. Taliway makasolang. Inato ampay ipasa ni di makunraye. Maka dia papanditata. Aja na terlalu matandre Cina makunraye. Nasaba iya ko terlalu matandre Cina makunraye. Dua nasolangi. Nomor si dialay na nasaba agamana. Kemudian yang kedua nasolangi lakanya. Karena makundre itu matandre Cina bu. Apa itu makundre mendaring matandre Cina. Tapi maka dia tahu pandita saya kumikut tandre makundre matandre Cina. Lakai namu ita. Yan ang kalaki masih jamau ba. Pakai Cina-Cina tu bainin. Aja mo tersinggung. Magi na masih jamau ba. Sila ada nawanaway. Maka dakin to sinalik. Duinang kana kamajara cicilan. Mapamulay itong itarumay.
Apa iya tu ko kainingan ni melo ipanuhi pa mo, mawatan. Tapi iya ko kabutuhan ni, insya Allah din na mawatan. Dito na lingi babapo ang Allah Ta'ala ni rekorin ulim pawa. Hindi to ni taliwa bakita. Ito ampay makadaka. Tau kasi siya makurang wada. Yan ni mega to mapariye. Apa angka bola na may sipating kay. Namuyero dito nung rimaning matindro. Mate itawe. Dinagan na 2 meter itana nun roy. Waktu na mate Umar bin Abdul Aziz. Sebelum mate na po, makade ko mate amatu. Pasi 5 pisaliwang usunga. Lagda usungangi mo pasi 5 pisaliwang papitasisa ni. Maka dan kamiru Umar bin Abdul Aziz mate we. Degaga, agaga, ulawan na bawa. Kaci bawang. Kek kami na masimpu ipati ko tomate. Makanya di makunray, aja na niya roburoncong ibu tapasilonjo kan kasikuta. Mali urawag ni susulat to si kue. Namo de na mata to litalita to liman. Aja. Salah cek dek ko masijay mate bay may kadue malay. Tapahan cek dek. Naparentayan ni agama ta untuk banyak bersedekah. Narampi ona gurutta. Maka gini kita mudahkan belanjanya. Pada hari Asyura. Maka Allah akan memudahkan dalam 1 tahun itu. Tapi mega tahu. Tapi maka mematika panggihidi. Sa Indonesia. Ia tu arah Ia kumano. Napi apabawan itu. Napi apabawan. Kumano, yo pidi, namolon na ipulok pato. Ya kora tu na pabaw ni manu eh. Tak bagi pabawan. Malabo tu ko Andre ni, malabo. Malabo ko Andre ni. Yan nampay ang ka yama law Makkah. Apa ya tulo kayo ko Makkah baru Madinah. Deni baru tasisay, baru tasidi. Di na para ko kampot pa. Balutay kita sisay. Nakutanang ni. Lay po dami man ni makada dito ni balusisay. Kuy balutasi din. Narikir-rikir ginaso ya to po pi kampong na si din ya to wali na kalusay na tuyo. Di nalili. Pay makada marikin ni matili o kale ito. Yato ampay aray pa. Karumanga. Natalapawa to natalapawa. Sedekah. Empay masimpo dali na. Empay sidat itu. Sakka, wakka, seke, rakka, keke. Sidat ke mana? Lega siya dilang. Ya kota pasti sakka na wakka itu orang parata. Ya ni ko maseke mereka tu. Kau ni betul naga, makukuhe sebagai awal tahun, aga tiga, talumujo parubahat tapigaw, nomor CD, tapakan dia kini, tatungka melat pa jamaah, tigaw agaga, supaya aja ga terhitulino, terhitung akhir aman, tinro tahun na, kumelo ki matinro tawaci, ya doa magi nang kakibaci, siya jangi matinro, ireking sampai sunnah. Berarti ko ruwaki dyan, ruwato ki dyan na matinro, ruwato ki dyan na masampai sunnah. Berarti din nagaga, jama-jama lino. Kamakiro. May kilo galungi, tanyakan siapa dali halala pengalatana. May kilo manguji, may kilo mapasa, tanyakan siapa dali halala pengalatana. Iri makunrei ko masasaki. Ang kato hadisan na nabita. Siyaga iti na wena yetu pakyan na lakin na nasasaki ko tuturupegan na malaika milodong ina baraka at tutungan na tumakunrei. Tapi yang penting ihlas ki. Aji tagalulu imako aga di lakay ronto na mapaki. Kaya tu tak dengar tu baraka ni. Okey. Degagakan na umat salangi Pak Bu, yan na ito keistimewaan na umat na nabita. Degagakan na kecuali itu adalah pahala dan berkah. Degagakan na. Bahkan ang kahadisan na nabita, capi lagi sandala na, itu ada pengadosa yun. Kumelo ireke. Nakan na ilasa, itu ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadampun dosa atat. Napalolo idosa. Kita kira aja, komelo imacol li baru mak dunru tuyolo daun na, mak komati tu to malasay.
Juru malah. Isapa ibarakan. Aja na tulipak kalulo abyo. Apa make gato tulipong Allah Ta'ala nasalahkan. Gagig siya bosi. Serak-serak. Iwaragin na. Sisa na bosi talungas. So agaji tulibosi-bosi makacoca. Malah sa ulumeo. Esa kada kiki patuyo. Maka daripada ko baralema na siya walang asoy. Maka daripada bubewe mana siya mo pabosi. Si di masigi, talubari si mitaw, 5 rupa pa daw na ang kami lebo, si bosa kami lebo, si lopo kami lesaran. Tama, sino? Kung padalangin dyan kami. Si Demi, batungan na nila, kakolomelo manang ipatuyo pa daw nga tadi kaga. Yan ito ang pay, maka na nabikta itarima dito pa daw nga mo ang kami itahangit ko. O kung pesuri mo, rimulolong na sa mga kato tayo patuyo. Pamiga totoo, nasa di saya, kung kau gagawilo, tulis ibalikan namin na rin, apuang eh. Mana ka na si balikan na, ilaw ipo, patatambay sa barak ka kuwi, alapon niya, toko. Mako, memang, itariman ito pa doang ta. Ya kumilaw kaya sa barakan, alapon ito luruta jolo. Apa ada yang sa barate ko rin na po na kanong siwa. Kamakiro. Jadi ginakan na jolo, musibah na pasabara. Epo, patatamay daleku, nakutwik ito lang, masampajang. Epo, patatamay tapaku, nakutwik ito lang, masampajang. Mana kutwik makoro. Supaya yero, yulan newe, yero napasyolo makasibir. Itatamay itu tapata. Napakanay kicobaan. Jadi tambay bawang. Yan ito ampay makada atau kanditata na lamma ipo ang Allah Ta'ala anya manyamang ricapa na susah. Uki capa na susah na lamma. Denule manyamang itaw na reko denule denang kanatag niya sa susah. Yan ito ampay makada atau kanditata pakasapu tanya aso parang sukuru kita pi diwasang ni. Aja mo sukuru keso Nigi kita sukuru keso padami asyu yet. Tapi ako na sukuru kiliwasang ni yan ito napataw. Magay, denule malunra yanre na reko dito baliwasa. Ya ko tomaso na tomare mapay. Berarti ni paralu tasukuruki dakkay ni si baba liwasan. Yan ito ampay makada Imam Ali. Teku bati mo sukuruki dali na pongalatala. Aga na po yoro sahabat na. Nasusukuruki dali na pongalatala. Ya kung kau dulu ngamakada alhamdulillah. Ya napawanre, masuk kanan kau sa baling itaw. Maka dari Imam Ali na mo suke o mo asu ko kampo kumakoto to. Ya ko masuk ina dering ni rosesan. O ko ni paralu tapang. Tarubay forma na tutungap na sabak. Ni manigi iarahkan. Ya ko pakasiwen ni sampaja na sabaya tama ko masigi na makanya man mo sampajan. Ya to mi ade na mistallo ko maron sige ni gamo kapusa. Tapi aja tilodong te macilaka maka do cilaka ni ro calo makalinga cara majalalo. Kilodong ipo tapak baraka itaarahkan nga tutungan na mamagi-magi ng kacaya tapak taling ng kusibalo mabireyaman ang baraka kampung. Kilodong ang itaw. Apa may gatutong makaramu ito sila ka ito. Muti di mo sila katona. Balala kong kataw. Law masigi inamnita taw lalumawan ni. Balala ng kanalapakan hindi lapak daw ng balala. Iya mo may gamakadato gataw banita di mo paralipak. Ya mau paromaiga. Makanya mapamuli makukuata rubayar. Timuta kapakanjaki. Apa angka tu pak talo masigi makasibiyang. Apa iya tu sinin na amala. Magampa aja kome kita masuruga. Magampa lagi. Ya kome kita masuruga. Tapatana ke malah madekita tapadinga ki dosata. Mana sanita masuruga. Ya ko serai pulo na seraja ta siratu deceta salama ni. Magampa lagi. Namun sisa na sidimi. Nigi-nigi matana amal amadecin na kasalaman na ito. Tama kiro. Berarti naman sa cidi ni. Tene po si balikan na. Sira tuja, sira pro na sira de tigikakan yung Diyos. Ito ampay sinin na malay manuro to pandita to pataksere ang kamana nilay na. Sampai ada regama yang kanilay na kumilay taksere. Namo mani di taksere batongan na. Sampai ada regama 10 liter ora. Puasa 10 liter. Sakay 10 liter.
Tapi parale matika. Angkat Allah maderejama ako masige maderejama mangaribi nale 10 litere. Maderejama sampai jangi sanale 10 litere. 20 litere nal na bayo rewa la bulan. Ang kamalana nataro. Angkat tahu. Pada pade lah sampai jangi mangaribi. Siba sampai jangi sa tapi 40 litere na bawa rewa. Magay sampai jangi sunna ijolo na sampai jangi perlu. Angkat tambahan nala. Yan tu ampai angkat tahu maka dia ko sa iya ko sunna, iya ko waji, ijamay, tulong nga pala, di ni jama, tumadosa. Iya ko sunna, iya ko ijamay, tulong nga pala, di ni jama, di na marigaga, iya ko salay. Iya ko waji, ijamay, tulong nga pala, iya ko di ni jama, tumadosa. Iya ko sunna, iya ko ijamay, tulong nga pala, di ni jama, turogi. Di na marigaga. Apa ya mapamula SD ni paguro maka dia ko sunna ko din jama din na marigagay ha. Apa manasa bonus nalingi ko ngalatala. Kulir ko na dita magi na kadini jama. Maga to sa di ko loki mabalanca ko pasay. Malibale. Nalingi te maka ka bali bonus eh. Sa pusa bu na talo. Tala ni tapin ka patambah na 2. Akan aja mo dinga patambah tumi. Makoto. Ye ko ni jamo ko sunna dena marigaga berarti rogi ki. Ye ko masampai sunna ki wadi jaji kala 5 liter. Ye ko 2 sampai sunna ka jam 10 liter. Napai sampai jam mangaribi siya kami manita bawa rewa. Ye na tuta ampai pada pade law dena pade pulan. Maka itu rekin na. Ang katoto na pada na 30 liter kega mangaji-gaji masikiri. Yero na male 10 liter kamu kita na lupa tamah. Pura nama beresal ni mang lupa tu ni masuk. Yang rumah le 10 liter ero. Dega anak tiga. Tapi yang ketura masih kira kan 15. Masa punya sunai kan 35. Tapi yang kata tahu pak 5 mililiter na bawar rewa. Pak beri jamak matoi. Magai nampai batai na sepah ya siarok bang. Tu dia menaruh makam makor batai na pak. Magi nak pengurus masjid itu dia menaruh dia menaga sile-sile. Magi nak kesak dapat makor. Naujair atau makasiwan ni dekero, tapi halin na din lolobang. Yan ito ya sa nasabong kumpi na. Di mo maniliteri apa na barengi. Ang kapa din sa bangkay. Naujama na sini na te, kaya ano nasa tama sa pagya pala kaji naman naluto na mabisa kaji mo gajer. Pato kasa di nasa bubo na yan ulalala na mula sa bawa huli na taro. Pero kunihe, di nasa bu kanto nero. Bangkai di sini kagak na bawa rewa. Jadi ang katalo masigi ang ka amala na bawa rewa lo bulan ang katoloban. Nasa mamakna na dita. Ada majae rutungi amala madicin. Perlu ki matika. Jadi kita buku itu pakanya ki buku na. Yaitu ampai pa amalai maka datu na dita angka polisi di angka polisi 10, si di polisi 10 angka si di polisi 100, angka si di polisi 700, angka tidak terbatas. Magi nang kamakor, pulok tiba tiba nanti makasiyan. Ya kung kataw masumbang, na derengi 5 tahun na deni siya 5 biyo na, ya tumatandre pahalana. Tapi ya kung kataw masumbang, karena Allah 5 juta, masih mali sandalana, nabi kita na sa mga kalingimor na 5 juta karena Allah, kadaya tu. Tergantung pulok ko kainlasan na tawi. Makanya pahala itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka batasan na nakarogi na bita. Makbere ki sumbangan, napailaw doang atau matarima itu 2 kali lipat. Mana matana sinu milaw doang ite ko matarima sumbangan, mega apa tau? Gaji kutung makare saleh. Kung kapangilang-ilang sumbangan we nalini 5 sabuna pra gaji kutung tuloy mamapalale. Betul na berengin apa na polay ada maja naruptunya malah madekin. Tarubay yero tarubay. Apa muli mangkupa tarubay. Anu cede mo makasola pa. Nasabay dito ko taong baru aga melo itigo, melo mi pakabaru tappa Betul na irikin niya tutungin na mabila niya dito malalang niya. Palagi dito matoy. Ito ang makadaka. Kung kataw matoy siya salo kumasigi battataw nga to. Magi na batta pa manas sa nakidi man natagan. Yupi, maloloy 2 mo pa. Iya ko dito mati, malolo mati mata. Yupi dito matay. Bena ito mati malolo to. Mati mata man eh. Parti sidi man itatajam.
Oke kita mana tinggal memang iarahkan atau tungata. Ya ropa kasihnya sampajangnya, apalagi masih kita malada kita bantu untuk bagaimana kita terjun langsung ke agama. Mapabukan ni maga to syukurna. Apa mega to aja namo pecha aja namo ano, mana itu di mana nawat di video itu. Alina dito kana jama. Mak barasan diri nalaran. Kung kata laran ka barasan berarti nateng masalawa. Yaruna nasangi guruta, ada orang yang ingin menghancurkan Islam yang dari luar Islam. Itu memang ada. Dan itu hasil pengkajian ulama. Sudah ditemukan ada beberapa orang sengaja mengadu domba Islam. Irak bisa runtuh karena Sunni dan Syiah Islam dibenturkan. Mesir juga akan hancur. Karena apa? Denulle tahu agama Isa diwangi hancurkan misalnya nariko dina pakiro. Dina rappa panneyo ko tilala mariko dina ko tilala mariko pada sigappo. O ko ini tipa sigappo ilala nakaburu. Dan ada dari umat Islam itu sendiri. Sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Tamay sallam ketika munafikan. Tulisi balikan namin na pau. Dena wadding ya bida mana? Dagaga 7. Sehingga agak. Ya kung napabida amanan ni dena gaga 7. Kita tandus dalam beribadah. Makanya tinggal melo yarahkan. Ya kung kataw maka dena wad di mamolu tedeo di mameraja tahu dena wad di melaksanakan peringatan hari Asyura dena wad di ngedega mana wad di ngijama. Ya kung dena nijama makoro di mana lagi orang bisa mendapatkan pengajaran agama. Pada ilaw na makadang ke gudang nga sena, nandri balaw, natuni gudang nga sena, pasituni balaw na. Habis. Tapi ang katotaw, natutu ilalan na balaw tama, napakanja sionron na ang kamuy gudang ni, dan dihalangi. Betungan na aga, banyak acara-acara yang kita laksanakan, angka hal-hal yang bertentangan dengan Islam, itu yang mau kita luruskan. Aja ni patak dengir, maulid jangan silangkan. Tapi perlu diluruskan. Barasanji tidak usah dihilangkan. Luruskan itu. Pak Mega tahu kumak barasanji puima. Nagan rusuh ni mangi. Nagan rusuh tele na bisa panilalang. Magarat cimana masalawa imangi. Dega ke Bali. Na tahu paling makadi na sa nabi. Tapi tak satu na din nasalawa lo Korea. Madu sa manang. Yuli imangi mak barasanji. Talami man isoko eh. Nairiyan isokorako. Magiremano. Deni tuwe. Ipalot to, ang kamo piko na. Ngaya guru ta makokwa dun rupan, ya kuli na kisibuko posoy. Sokorako, manu malibu. Ora na iriani, tau poso, na tau makisibuko. Gaga. Isidakay talusa burupya, isapa di kami na burue. Patanawi pelo, yase na dini pariampalo. Talusa burupya na ilaw doang salam alino akhirah. Mapabot tinawaja si di juta si tanga elektonal ikat tanga jinat si walita maranaka. Rubah itu sekarang. Tarubay. Mulai sekarang. Niga melo rubay ko tanya ini. Ya ko pasinin na jamaah ilala rubay ya makita tu tahu. Apa aku itu makita tahu makalah. Pak dari jamaah rula gitu 5 kor. Ya kwini na tulilema dari jama mampu merubah tapakan kiwi agamata na sabaya memang itu pasan na nabita. Ya tu tahu rogi na reko padami ya sisibawi bani au bangkar ya tu kumakanja iwan ni ya sewe. Tapakan ki berarti ini tahun awali tahun dengan niat yang baik na reko tomelo laksanakan agaga. To mangilaw doang kung kagaga melo ijama. Bila bina si jama bicara pala. Yang terakhir ang kecil di mo pasan ni. Takatan ni masa Yaron na niya doa kemudian yaro forma na kehidupan tatarubay makoka yang masih jauh dari ajaran Islam tarubay. Ya kung ka istilah macera hilangkan itu. Yang harus kita lakukan sekarang bagaimana kita mengislamkan adat. Bicarana aja to pagi maka da macera tapi akadaki syukuran.
Aja tu makada macira bola. Akada si manri sukuru. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal azabi lasadid. Ya biasa sapi darah. Lega ya darah ero. Karena itu sudah najis. Magi na sapi darah biasa sandroy. Nasa badai nagagatawa na sandroy karena sapi darah. Mak baca dong silahkan kerjakan itu. Ajan na tawi manang. Apa itu hari Asyura mereka tu tahu mak baca dong. Karena baca dong warialang, karena baca dong salama. Dia na mariga, dia na baca. Baca dong warialang, salawa, patih, kulallahu, katalu, kulong surah bil falak, kedua kulong surah binasa kacicang. Ayatul kursi di plani daun kehumul muflihun. Itu tu padong Allah otomatis apa patih. Selesai. Itu baca dong warialang. Baca dong salama. Salawa, patih, kacicang, kulallahu, katalu, kulong surah bil falak, kacicang, kulong surah binasa kacicang. Lillahi ma fis samawati latu ucapan ayatul kursi. Napa Allahumma anta salamu minka salamu wa ilaika yaudu salam. Wa ilahinnal jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Napa itu tupatnya selesai. Baca doa salama. Ya mau dibaca. Magina imangi mana yang patutong. Makukue. Idi na jamero pakasiyon yung makanyero. Idi la dimisan. Megapo tayo 5 bacador. Bacador nga ganang sa bacador wadero. Apa makanya beri bola ada sijak ipulmay ya simati kupuray. Dena nakutanangi makadaniga sana tomateta. Pusa malaikat. Magi na mega pagawisara pa bacador kumenri imak kapusa. Masit sa kumelo imate. Dena palat ipadogan na tao. Aku tanangi, nigasan na taumateta. Ang katutay basyado, ito pusato. Nasa mapamuli nini, kumabilegan ka basyari, ayasan. Tau pusato. Nasa nini, kuda udah apigan, kuda pi ayasan. Tau pusato. Iya ko basyado, salama basyado wariala. Yang pa ito makada wariala. Iya ko nyawa si bawa takali ito makada tau. Iya ko lagay nyawa na ito makada wuju. Iya ko nyawa ni ba ito makada wariala. Itapuyasan na. Ila hadratil Mustafa ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihah wa hususan ila arwahi almarhum atau almarhumah tetap punya sana. Cik ni na tilaw doang iya ko indo ambota iya na tubawang aja na tilaw doang ineneta. Latupi patihan imangi nakailiman na Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat akadani amin wal mu'minina wal mu'minat amin al ahya'i minhum wal amwat tamamanan ineneta pambelegan percaya. Akarani amin. Nasawa di sa baca. Yan ito ampay ko lati patihan ni mangi milodoto untuk umum. Jajaja na ko kirilala di makunret pagarat sini perneta. Loki tudang. Ko sa din na pabaca dong. Andre imon riti. Kapaya piya yon 5 baca daw puda makade tu Andre mong pakal subu jolo. Yes ya tu batu jampang na din may tuju baca ko. Kapalang barakan Andre welang ipadong. Yaitu Andrewe barakana alusuna. Ya kumakadete alusu bicarogi baraka bicara agama apalang bicara syariah. Telu. Makadete ugi eloki mandre. Makadete man kasah lampaki kado. Makadete sinje lampaki mak busa pada boy. Tiga bahasa yang berbeda satu maknanya. Megapo to makada lusuna nalapak mana ni rupa-rupana. Angka ni bandiki, angka ni apal, angka ni rambutan, angka ni pobanjara, angka ni dogen, mapat diwat tani mangi. Apa nasa nilak tu mana ngero. Imang ini mandri, makara ni nadit tani gini gipandri tamunna. Na iya tu anu na pandri anu halala, nalaw mas sampajan itu tamu. Si diwat tu sampajan na jama, dosa bu malaikat milodong itu tama pandri na baraka atutungan. Ia mikiran nuna. Maka na kong tayo mapura mabaca doang. Na di nandri, tadi na japu ida mo manisitimpu, tagap tibu kilin na. Apa iya ko di ni tarima padongan na baraka nandri mikiran nuna. Aja mo teman si lima. Kemudian, upasangi ada 3 hal yang harus kita laksanakan sekarang. Maka kowe ketiga itu lepas salam. Nomor 1, kita harus melaksanakan jihad kesabaran. Jihad kesabaran.
Taumato harus berjihad kesabaran diri bija-bijan. Ya kodeta sabara diri bija-bijan tamakuka masulang. Solang. Sebab magi de nagaga de chinita anak pa de nagaga akhlakul karima wa di madeci non rima katan. Ya kodeta patama ko si bola gamay masisana. Ya ko bajato ni ampin atau mataway. Kodena law maguru mangaja na tamajay ampin. Sebab magi talapisi mapamulay ele telekarto sinetron latu tangaban ni reway puli masikola menontok balita pembunuhan pemerkosaan pencurian ite gere ko siaran ide juga madece majaman ya kotannya korupsi pembunuhan ia rotoli membekasok ko otak na anak tadang kamaraja pilih canggih kejahatan na sabab na akumulasi na pikirkan na sabay ito na merekam ya kode talengi ampe-ampe madece hancur mematirata televisi makuka makasolalada kalau bija-bijay. TV tidak haram. Saya tidak haramkan. Tapi siarannya makasola. Magampang. Ya ko masalay. Na hindi ko na remo, hindi ko na televisi tapasay. Yani kalau ki manontong ko balibolata aja. Pamacay itu puna na televisi. Itu yang pertama. Harus kita melakukan jihad kesabaran. Ustaz, ulama, pendidik harus sabar. Magi, ya ustaz yang tulima kadaji pelinaran hadisah dan nabita. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamami salat. Luruskan dan rapatkan sak ni kamu petok ada jalur cek. Itu ada soroku. Polisi soro-soro mo pa. Lak masuk jadan lak dia nameli puja. Tahu kat di tahu. Sujadang Quran na ara na pake napa ali na makadan ni. Na pake sapile wali. Dia na melo kipujay. Aja na tatilo masigi kucay puja sudah datang. Nah maka na dito siapa yang merapatkan safnya, man wasala saffan. Wasallallahu ta'ala nigi rapatkan safna. Ya tutoi parapa iri pong Allah ta'ala pamasena. Pong Allah ta'ala parapa pamasena rialena. Waman qata'a saffan nigi pisahkan safna. Kata Allah ta'ala pong Allah ta'ala padilay ni pamasina ko tutaw. Madi kami parapat. Sabara ni mo perpacaramay. Ya ko din na sabara manginitay. Pendidik harus sabar. Laki harus sabar. Rapa mega tumakun re makadok. Makun re makadok mega tuturay makadok. Tanya makun re ya bapak makadasi makun re di si. Mega tuturon ini napaka. Makanya ya tidi makun rebu makalah dai ke sarota ya taala modal ya benyi angka tu hadis na nabi tak saya dapatkan hadis Rasulullah na rekomelo melakukan hubungan suami istri arwane melawiri makun reina niyaling itu sama dengan wanita berkurban 100 ekor unta begana lolongang arwane. Dia juga tawana roni ukro. Masasa imakunre yesiaga iti nawena. Itu didoakan oleh ribuan malaikat. Dia tawana roni ukro. Itu ampai makunre ini dari keciaki gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mega makunre masola na sabadua pasalam. Yang pertama di antara dua. Di antara dua bibir dan di antara dua paha. Ya kota jaga ini lillata. Si bawa yero yawe salaman. Ya muru duero. Apa mega cuma kuda oh mana dikah. Tiga kalipan. Tapi ya memang tupak namanya aku makun re kumanan nah. Ngapau mana? Makanya jaga itu bu. Nasabah itu roni di nana nama kita nyampe maka dah Hawa. Oh. Kaum Hawa. Tuh. Pasal nama makun re Hawa. Mangang napau mana? Ya ko kaum Adam, mamak ko tu tatu tu timun na Adam, arwani mamak ko Adam, tapi mata na bulat. Saya kira yun rupa labani mamagi-magi na baraka. Marilah kita bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamagi-magi jama-jama sana baraka. Nyanyi masih ritong Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azizun, Ya Ghafur. Betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami, namun sejuta lupa dan dosa yang kami kirimkan kepadamu, Ya Allah. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan dan silap dalam kehidupan ini, Ya Allah. Engkau yang menetapkan sebuah umur seseorang, Ya Allah. Sebelum Engkau melahirkan kami di muka bumi ini, Engkau sudah menetapkan, Ya Allah, di mana kami berada nantinya, Ya Allah. Semua dosa yang kami laksanakan, Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Lipat gandakanlah seluruh amalan-amalan kami, Ya Allah. Serta sempurnakanlah ibadah yang kami laksanakan yang belum sempurna, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat ria, Ya Allah. Berikanlah kami ketabahan, kesabaran menghadapi segala cobaan yang telah Engkau tentukan, Ya Allah. Jika neraka yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami, Ya Allah, maka kami mohon maghfirah dan rahmat-Mu, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga yang telah Engkau janjikan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azizun, Ya Ghafur. Keluarga kami, Ya Allah, masih jauh dari amalan-amalan ibadah-Mu, Ya Allah. Kami belum bisa khusyuk dalam beribadah, Ya Allah. Di awal tahun ini, Ya Allah, jadikanlah ibadah kami ibadah yang khusyuk padamu, Ya Allah, sehingga nilai pahalanya lebih tinggi, Ya Allah. Banyak dosa dan silap yang kami laksanakan dalam setahun ini, Ya Allah, maka kami mohon kepadamu, Engkau lah yang maha pengampun, Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, Ya Allah, segala dosa anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azizun, Ya Ghafur. Kepada orang tua kami yang telah tiada, Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, Ya Allah. Sinari dengan nur cahaya-Mu, Ya Allah. Selamatkan dia ke dalam surga yang telah Engkau janjikan, Ya Allah. Orang tua kami yang terbujur kaku dalam kesakitannya, Ya Allah. Sembuhkanlah dia, Ya Allah. Sembuhkanlah dia, Ya Allah. Berikanlah ketabahan, Ya Allah. Berikanlah ketabahan dalam menghadapi segala cobaan-Mu, Ya Allah. Kami sebagai anak tidak mampu membalas segala tetes air susuni bunda kami, Ya Allah. Kepada para alim ulama kami, Ya Allah, berikanlah kekuatan dan ketabahan dalam mendakwahkan agama ini, Ya Allah. Berikanlah kekuatan dan ketabahan untuk menyampaikan risalah Nabi-Mu, Ya Allah. Kepada pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah, berikanlah sifat jujur sehingga mampu dalam mengelola pemerintahan ini dalam kejujuran, Ya Allah, sehingga Engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau rahmati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah peringatan Hari Asyura yang dirangkai dengan pembacaan doa Asyura oleh Al-Mukarram Muhammad Yusuf S.O.S.P. dari Rapang, Kabupaten Sidrap. Semoga apa yang kita dengar tentang makna peringatan Hari Asyura dapat kita pahami dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa nantinya mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya hormati alina kepala kita, Bapak yang mewakili Pak Camat, yang saya hormati Bapak Lurah
tampang didapat SUD. Yang saya hormati para tokoh agama, seluruh alim ulama, adik-adik mahasiswa KKN, serta para hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus kepada ibu-ibu menjadi taklim dan seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebab kita mengkojian arwahnya maksud lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Nasama ada syukur marajib. Di mata angka ipamoro dan niya ipatuli. Tanpa dia nalokpasa lillah. Dan niya angka ipapakiri dalam na atutungan linota. Memagi-magi na walang malampuy po Allah Ta'ala na sa makpamati na niya sa masimalaja. Rigaw ang kata para magkatanimas sa iya pag-indringan na niya aga masalangi. Nasamari na to para angkat kilong ni Ali na niya sa nilang nawanawa. Untuk hadir rosi libolala po Allah Ta'ala. Di gaga malagda ikoranno sa kadin na lulungan ni. Assalamakan diri wa nalino an nanunan na assalamakan diri wa akhir amati insyaallah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyikal karim. Salawat sallallahu alaihi wa sallam nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ang kay malagda manglawari ko Allah Ta'ala nan nyalori malaikat Israfil memagi-magi na alina tutun na imanan susah na tutun na linoy. Sehingga dia dan narulungan umat na asusan ilaran na tutun na linoy. Maka patut kita bersalawat pada malam hari ini. Na kawaangka na iparingati. Hari kelahiran na nabista. Na sibaway ni na samarisi. Na kawaangkay nabista kurang mamilaw. Yulode na panigagyan ng ikulit watan na indota. Memang hilangkan atas selamat itu Allah Ta'ala dan niat nabi. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yari angka hadir di dalamnya ia ajarai tujuh ni akatana pun Allah Ta'ala panjai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puradeo pancaci rupa tawe dan niajinya kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Angkati pada pura ilahan na ionrohe, namungan ini kemakipah, nasabak mamalay. Alhamdulillah, bersyukur membagi-bagi ng kaduawati Allah. Rampi-rampi jalan na agama na po Allah Ta'ala na ang kawati ang katanimasa. Nasaba, ang karita dua talu-talu ang kanatagan. Ang kaujansya ng iwan niliyolo salawat. Salawat na Nabi Isa. Dua sitonan na salawat may lupalabangan ni, natitaron utaro sidi. Salawat na Nabi Ibrahim. Iaitu salawat na Nabi Ibrahim, pada itu salawat na Nabi Musa alaihissalam. Ini waktu dibaca, ingarala tak jurutak, oleh ipanda mampu dia pas rewak kalau pesantren sudah nak kada nasuwa mapai nak kada bayi aja makada ka cucuk sah tapi engkau nawan-nawan makadaga iya lagi dia kau di pertemuan yang itu apalagi kau mapai ada kata kedua ada lo pandeng makada juruta dia mulolongan di salawatna Nabi Ibrahim bawa Nabi Sulaiman ia angkai taruki di Baitullah ini boleh Makkah angkat tu aja na juru bacaan ko minta ng podada kalau gilakta ki boleh Makkah na deta bacai
kalolongan ni nasama opi ka pa na tentele tawe maji na tentele yesu salawa na dibarani no na nigi baita ya kandiratu na rete pure masam pajasubu patakuro lalan na dalle na bukar ni pangalataan bacana insyaallah wanita ya kumelo ikaji agamana po Allah Ta'ala. Aga na rampian ng inadita, likulli shay'in hasadun wa hasadi ummati, bayna sittina wa sabatin. Tungka sewa-sewa ang kamana waktu inalan. Na waktu inalana ummat nasa nalita, antara 60 na 70 tahun. Jadi ini tomatoku acio memang ni makmur rumah kasir tapakan jati ibadata nariko nalaki ni anak puluh atau umur. Bahkan dewa kadaya rubawa anangi pulo ngaparan utama nasabak namuya maluluan nalakola kalama. Pada ni taumandre kaduku nalati jadina nalati maluluan nalati tasun nalati makai nalati marakut. Loko pemarah kita saja memang jadi tetakinan. Yan itu ampai madarika makadaya rutau matawal sa sibigamu pa din nanilo sallu di masigi. Di nanilo toba lori ko Allah Ta'ala. Padahal manasa matawani irupa maninatake. Yati maluli duamu pagi itu mati manulu tu mati mataw. Lopi mataw. Jadi kita mati malulu. Mati mataw man makanya sih kita saja. Nadina saja lah kalau mau ma-SMS, nalai watta bolata, nalai manoranna bolata, nalai gorekna bolata, nalai alauna. Apalagi kung SMS na, yaitu sigaru-garu mabuti, mabulu mula. SMS niya ito pa. Bigay sama cara mo ko tintra, magkadaka. SMS na lang kalamot niya ito sigaru-garu mula, mabuti, mabulu na kurang ng balas siya pa. Kadang kasi ko cara kapalas, sinasalaw sa nirti. Kakak namutin ko ba dito sa nirti, tapi ko kurang ma-SMS, tanda niya ito. Tapi napasan ito ang panditata, makadadito na maubapawat sa buka. Magi na nega tau masih jamobang, narampi tau panditata makada salah satu, lalang na masih jamobang tawin na sa bakbaili na malanda makadicini. Jadi kung kamakumray matandrisin na lakari sese na warang parangit, kita lakay na. Ya kung kalakay masih jamobang, pakasinasin sa bayi. Ito ang kaya manangga. Masabak malasay yun na lakin na nawanaway ito na isin sa namalan. Aja mo tatarsin bumili mo ba mo pang kamatungo ba na sa mamatawin mo. Sili na namatapa na kung Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Iya kuya hadisa na nabita nelo ikaji ridalan na atulong alinota. Limatona rekomidan kay. Ridalan na umuruk na atulong na niya sinin na rupatawin. Ang kami matuto sitogan na didalan na agamata, kurang akwasan na taupan disata, patakulo adwa pasalang didalan na atutungan nino, tamansyay magpesakit, didalan na harasi, yasan ni abaten. Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narampi hati sa makadamalasa nabita waktu na nilumati, sitogan na din na malasa nabita. Itu adalah sakratul maut. Dengan kenakan hitungan nalasa Nabi tetapi itu adalah sakratul maut. Nasabak millahi masina kita. Iya na wale sininna susana sakratul maut. Aja lalu nagada wale untuk umatku mati mati. Yan ito ampay na dita na ipatotoli sininna susana. Na jadi gagal lasay ulung na malaikat pancabut nyawa. Sa halin na waktu na nilo ginawa na nabi. Nasabak ipalapat na nabi sa indahan. Makadalilo ko tambay umurog mo.
atau melo no rewa mangulo lori pamasena kung alatala. Ada na pili na kita, melo na rewa mangulo lori pamasena kung alatala. Tapi sisi matallo malata ilaw. Yang pertama ummati, umatku. Yang kedua wanita makunrai malakjat tumilaw na kita napasalaman po Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga malakjat tumilaw na kita napasalaman agama na po Allah Ta'ala. Nung berkembang, ia talbi malakjat tumilaw. Ia kung katawulit kampankan niya talbi, jagairi makunrai na niya kampankan umay. Tiara agama na po Allah Ta'ala. Ia na tutaw si tungan na sibawan na niya. Pokok sorry mondri, makbari si tawe, lampe na lomondri itu panjangnya 8.000 tahun perjalanan. Magpamulay na di Adam, letuk pacapuran itu, lampe na barisiknya kulianalan 8.000 tahun perjalanan. Ia lawan rena itu 3.000 tahun perjalanan. Na kalau bari si Yoloe, termasuk ia temulek palihara ia sendiri. Jaga ini maksud raya. Kemudian najaga ini agama na po Allah Ta'ala na niya napakasini di umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya punelo kita mo por talu barisi maga tasa inade ko barisi pagkapuran tapakayaki. Nasabahiru ya katay asalamakan. Ikaji sejarah kehidupan na nalita. Ikaji 2 tahun lupakan na nalita. Yan ito ang nalita malate na ranten sa reform manginamay ka sa pagyasunna. Baka nilalang na hadis sa ilapatan ni mulai tatat sa isang pagyasunna na minimal 10 rakaat na 10 rakaat pola sunnah ijama. Nilalang na kesusiwan niya maka po Allah Ta'ala pura na balungan ni burong usulimon na insyaAllah. 10 minggu minimal. Salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, salat sunnah duha. Nah iya tu sampai sunnah tahajud itu nak ada 2 rakaat na. Dia tu 2 rakaat itu lejama 2 rakaat tu nak nampak tambah ini rakaat. Lalu tu. Tidak mesti 8 rakaat. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya bahwa tahajud itu adalah sunnah Nabi 8 rakaat dan witirnya adalah 3 rakaat. Imam Malik mengatakan minimal 2 rakaat. Witir 3 rakaat. Bisa 2, 1, bisa langsung 3. Bisa 1 rakaat. Nah, sebabnya ciri-ciri rakaat. 5, 7. Akhirnya 10 sidi 17. Tapi 3 agak kerjaan 10 rakaat. Angka janjinya Nabi kita bagi yang mengerjakan 17 rakaat. Ada yang dulu sampai tadi. Ya betul kami harus sampaikan ya masalah kita masih sirakan na sampai sunnah itu yang menjadi apa mega tu termasuk kalau panak terjadi terutama pada bulan Ramadan mega tahu mempersigar ya kunali arwarakan natarari dikirimna langsung 2 rakaat 2 rakaat napasimak beresalah 2 rakaat napasimak beresalah nari dikirimna langsung telu cocok sah tapi tanya hitungan na pasangan. Ya kumelo ki pasangan na langsung 3 itu 4 rakaat kalau sunnah tahu dan ini yang biasa dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Itu benar dan memang juga hadisnya adalah sahih. 4 rakaat 1 kali salam salat sunnah tarawih kemudian zikirnya langsung 3 rakaat. Ya kedua rakaat salam 2 rakaat salam zikirnya 21. Leksa na salah ko dapat sigaru tapi ia maktaratna makdirukan jaya. Apa itu sampai sunnah patapade angka sampai sunnah wati makanya ijama koto jadi tapi wati ijama makdir ijama
Ang katosan pa yung sunnah, dinawat tinigama ko to siya hindi, harus pamapirigama. Ang katosan pa yung sunnah, dinawat tinigama mapirigama, harus pa siya hindi. Salat sunnah yang harus dikerjakan berjamaah, sampai sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini itu bisa dipilih. Jika ada kaum Allah bisa dipilih. Yang kedua, salat sunat yang harus dikerjakan sendiri, salat sunat rawatib. Antara salat wajib sebelum atau sesudah. Dia nyawat ini bagi jamaah yang. Yang ketiga, sampai sunnah makanya narik otomak berjamaah, namun jadi ini begitu. Salat sunat taruh. Kemudian angka to sampai sunnah, makanya aku terjadi di makanya waktu aku cuma berjamaah salat sunat tahajud dan salat sunat Jumat. Itu bisa dilaksanakan berjamaah. Supaya aku pesantren untuk ini Pak. Saya kembali itu jam 2 harus anak-anak bangun sholat tahajud. Sini teman-teman Allah Subhanahu wa taala hadir. Pokoknya kita namun rotik bicara yang macam ni asyik tertolong di sunnah. Ya regalaksanakan di dua tahun pasangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu regan nak pasangan Nabi di dalam atur dengan linona sare pamang nang katong syariah dalam Allah Subhanahu wa taala nakabak puji marah. Meron na tanay si aga perbedaan lah sampai pergi di bawah sampai sunnah. Bacaan ya mo niat na bawa perbedaan si bawa penetapan jumlah pelaksanaan. Rokok kia mati baca, sujuk kia mati baca, dari salangnya, tahayai yang mana baca. Ini perbedaannya. Di boleh dipong Allah Ta'ala langsung tetap kali. Kemudian boleh dinadita nasabah nadita sebagai masih. Puluk dinadita makanya. Ya kung katawajin bawa agama. Na dinagama sunnah. Kemudian penilomi ba pong Allah Ta'ala maksumpa. Dinagsalawa law dinadita. Layidita rin pong Allah Ta'ala. Ni kedinidita dinadita. Na dinatama tayo suruga na rekodena malalui nadita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemilu kita surga mesti bersalawat kepada Nabi. Nasabak naisani ko Allah Ta'ala. Makutana hatu malaika ay makada nigay yung makadi ko Allah Ta'ala taksin. Tapi tanay nigay at syul. Makanya tinin na rupatawi gayir, di igaga nabi na nabi, manas tatama surga. Tapi itu adalah menjadi pelayan. Makanya kung anak-anak mati Pak Mabicok, dia pa nabalik ka mati. Dia natama surugay ito, nanay ko dia natama dito. Makanya Nabi mengatakan, ya kung katahu, jadian anak-anak, talo, na matimana kero talero, anak na talo mati, na dia pa nabalik ka mati, ijanin nindo ambok na tama di surga Pak Masih na pumalakaan. Tapang mati sige sahabat makalapit pun sige ya Rasulullah maka nabi tamage nasa nanapay luwa maka nabi tanamuruwa te makadani Imam Malik pagcalawunan na kita makariman tasati nabi tanahususkan na palabag yan. Pukul situ mana makani hindi ka tulihat ako amatenya ni ana iwa pati na nyawana iwa sarana syukur nasabak magi wati jadi ko maradi ito na naitali pasan na nabita watong na mati anak na nabita yasan Ibrahim mati Ibrahim diriwali matang na nabita mabita sa lugar na kuyirin na kalapong ni aga na po sa habae ya Rasulullah namun iparihi sa rimatok makri nabita ya tugas na makain tugas na adi untuk makara iya dinajit ko Allah Ta'ala na rekuri di dalam ma'akit dia marigaga sekali. Dia marigaga pasal nyawan sama pakuli malaka. Tapi napakkan lo atau dinalita. Dinengene namate anak Ibrahim ada dasar yang masih dinam. Berarti nanalita. Pakkan lo atau. Nalabingge ke namate. Apa iya ro anak nanalita yasan Ibrahim padalah tapanan ini. Nengene ya Nabi Ibrahim.
Jadi kalau Nabi Ibrahim pada tetapan Nabi dah. Nah ini anak dan Nabi kaya kami Ibrahim yang painaling atas Ibrahim na sabak pada tetapan ini. Sini na teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari. Ila tu apa imane datau makmur sewa lori ko Allah Ta'ala. Pasrah makadaya riya ketentuan na umuruku sunatku puranakku ni ko Allah Ta'ala. Jolo-jolo. Tabidakan antara umur dengan ajal. Beda tu kedudukan na umur di bawah ajal. Ya ko umur ini cara bisa berubah. Tapi tidak bisa diubah. Ya kewajaran tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Ya ke umur wadi berubah. Narikuyam mungkin dirubah. Tapi dia wadi dirubah. Wadi berubah. Tapi datang. Wadi berubah. Berarti ini dia rubah. Pengalatan. Dia wadi dirubah. Ini dirubah. Tapi datang ajal dengan umur itu berbeda. Ya ku ajalan iza jaa ajaluhum. Terus nerap di Al-Quran. Tanya umur masak ku ajalan. Indokna Nabi Isa wattunna melu yalli ma'ulullahi pammasena kung Allah Ta'ala. Mengilawi he maleka pangkaja di kinampa. Ang kairo Nabi Isa losat pa andre. Nasabahin na ito Nabi paligkasyesi Nabi Isa. Digaga Nabi pagkakasya pada Nabi Isa. Andre na Nabi Isa sulit daw minan. Nasa pamalan ni sinin na yung kayo nilorotinian na sulit na nangyanalang at siguro minas panamuka. Itu Nabi Isa. Mapuase Nabi Isa, kemudian Nabi Isa dengan kanandre na rekotannya Tuhan na Indo. Makumo gawin di anak. Dinande Nabi Isa na rekode na puran mande Indona. Sesanna pa Indona ng panande. Yung pwede anak ay jolo ipatuloy. Mari na sesanna Indoe. Yako sesanna mo Indoe. Yan ang malapar iya to na anak ay narik kumaragin. Makanya, yako melo kipanday anak sa ibig jolo ilipunan pa sa dito anak. Aga ibaca. Tawasul salawatnya Nabi Isa atau hadis. Allahumma salli ala Muhammad nabiyyika abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Apa gunanya? Dibaca ya salawat dan dipandai dengan anak-anak kita ini pamulai iman dengan dibaca anak. Mereka tahu matau yang sakar itu anak. Mereka tahu matau isalah itu anak. Mereka tahu matau mapangiwas di bawah anak. Ya sosial mapangiwas di bawah ijazah. Ia mau tabaca dengan rekomendasi ini betul-betul. Satu. Yang kedua, ia kau kalakai cerak dan ukubulan. Ia pun kalakai cerak dan ukubulan. Kainung wai ejete napa tasesalah kaita napa takinung. Aja mo takitagin. Ia pun cerak dan lakai. Ia kita baca. Dua. Kemudian yang ketiga, masuk di Pak Guru caranya Pak itu baca malam. Apa yang cukup kita tahu itu Pak Kalunan daripada mawala. Ia kebacanya gampang. Sinang pembuat ini apa? Tapi Pak Kalunan mawala. Ia kuinung wae kawawai ali tagapuro wae ini mal wae. Jadi yang gunanya nila kita di bawah wae yang naruntuk wae lah kita pasti mana. Nabi gagal tahu dia naruntuk wae dalam hati itu ini. Dia mau bisa. Maka dulu saya pakai. Aja mau pakai itu apa ada. Jadi bisa dihuni sakar. Kemudian yang ketiga. Gunana
ia kong karakay tamalingan liman ng patili ng tulagi, dari ang karakay mamat sa palakpak-lakpak. Ia kumatinroy, tukong iupo si Dapena, tabay alam na sorong. Adong kumi, kumatinroy, adong kumi iupo sa Dapena. Tabay alam na sorong, kaya mo talakday, tawarungan din siya alam. Nakpatabay siya sa laway, tapi itu, nakpakikmatin. Insyaallah, huli paringaran na lang kita na rin kumilul pati. Okay. Nasa baktak kalupan ito aroni na madalimutan. Utaron nito, atin na yung bahasman. Yarui di upasan nilekwi carana na itingkat karibadah. Adi sila tuloy makalero. Apa ika gatau sinin na tawag yung kamala nilo pamatanong. Pabotero yung kaloro pamatanong. Papasay yung kaloro pamatanong. Hindi ka tawag pasay. Lori matanong. Nasabak yung kana ay yung natawag pura inila. Igan na way tamay liwatan na pura inila. Igan na andre tama liwatan kali na pura inila. Makanya ang kataw malaka lasan na itinpo inaluay na sabakal na niyan nila. Tatya tulayin po si tama na sabaway. Hindi panagan na ilalun sa watak kali. Yaitu impus itu nak palampi sungai, mapakkan nak sungai. Apa pula yukur? Mega tahu mate, melo mate, nasola aja nak dari panakan nak jongkan aja nak katikan nak nyadri nak sibawa ini. Mega aku tu tahu nak kerajaan kita tahu nak tajam, mega kita tahu nak tajam. Ya tu melo si mahdi tu ang kita tahu nak tajam. Nabi Isa na nabi wakti natajam malaikat nak panacado nyawa na Indo. Kasi tinatagam. Nasabaan kami matulog po ni malaikat, yan na suampay, watun na isado nyawa na ang kay Nabi Isa, kao yero Andrewi na nasi na panatiri sa laro, Indo na rin na nakapin. Natungko yung Andrewi, Nabi Isa rin Andrewi. Nakamoro si Indes kunak patakman resibaw. Nadati pura masampaya pura isa. Natakto si Indo na matesalan. Assalamualaikum ya ummi. De kanoto nasabak matiniman. Dinandre. Tulas kandre tasoro nag-isa. Mangilori po na Allah Ta'ala. Aga waktu ngumpulangnya aja na maktelan indor kuli dalam na tindor. Nasa bakura ni materesal lang na di panutok. Yung kapal hindi ko indor igoray. Ipapada ni kola. Mandiri din, ikaw malaki, ikaw nabisa, goray, yasan ni Dona. Makaraya, assalamualaikum. Nabisa lang ini. Mangilaw-ilaw rin po ang Allah Ta'ala gawat din mo po. Na ang kapangatya kulaw sa matapu na sa diresalan na upaw na diru karang kalini. Turun malaikat kodang ni makadalini ya sa Indo. Tarri na Isa, dinandre niya ro agad kore na pasadya, kura na niya kani makadadewan rin na rikuli nandre Indo. Dinandre niya ro agad, nasabaya ito na Isa, din matugal kasi warang parana. Law mangilaw ko padan na rupataw. Mangilaw cari-cari na walungan di Indo na namumanitan niya siya tuloy. Nilang agala sa masyarakat pada saat itu. Ang kagagari-cari ng tao ko ng kamilaw. Batina masyarakat ay loko ng Isa. Tapi di naman turan yun. Sehingga ang kagari-cari na lulungan na walungan di Indo na Melo ilang madega alana. Nasabagan na kami nakita, liman na ni ibaw berjutin na bawa. Pasok tatling utang na. Tapi malaikat dan izin Allah, mapala iman na nabisa, melo ka alam na ito matok, na digaga-aga uguran sa kada-uguran sa napatong kalipan ni na malaikat ay nagastaminin sa watakya kalapon na pasamang ilo. Ini pertolongan Allah. Makanya yang keempat, ia pun ketahui susana pagpinahin. Dia gawat di negara, di negara di negara baca salawat Nabi Isa alaihissalam.
Ure makareso digaga ibulat. Nilo kimande na digaga ande kubulay. Di sa kadaga iyaman ng kapasa ini salawat ang 40 kali. Insya Allah, tatangin kung Allah Ta'ala walang ang kaagaga na bawang. Tapi malagi pada sarupata. Gananya pari. Sini na kamatapuan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kahit. Yan na ito ampay wa baru sekalian. Malagdas sinapasa na kita. Tambay pagkasiyan mo. Akhirnya ito 5 kumoro. Tambay. Ia betul lemak dari jamaah, dari jamaah sinasabak yang masutu agak na kumelo pinulong barakan ako malamak dari jamaah. Ia kumaki isa na masigi ko kumakele jamaah. Alhamdulillah. Nasabak okay dari jamaah yang mundo tatimpak barakan. Tambah ini pagkasiyan ta. Ini makulay ito, tambah dia kebiasa mengaji kita ini surah, baca 2 surah. Ya ini arwani, ayat al-Maqsad tu masih kiri, pamori ya kilo di Allah Ta'ala. Ini makulay, tambah penghasiat kalau dilakai tak. Pak Mega tu makulay na isi dia dan alakai na ibu ni genipi na ni. Pada radio masolami. Apa isi cemat lakai na ibu ni kan na bicara. Na iya tu waturu na makulay law ilakai na di sini wat ini dan nak 2 nulis setuju ang terlihat pengalasal na setuju makulay ilakai untuk hati. Maka ipalabat tu makulay luba juga na itu keinginan lakai. Maka dari lakai kita Pak ini makulay na semari ya lakai itu logika kiri. Karena ini bu ada makanya kita perlu nak kadang kapur nyonya dari itu na tagal itu tak. Ia punya na koji lakai ito koleko yan na tawel din reka paleko na sabari na mo pagtimado. Punya pa na koji. Dari kumakere lakai ito lagdaran na anyo mo siwali na mutaro ya tona ro tajama. At tulu elor lakai. Nasawa lakai matunakan na batong na kusulmon. Pokoknya si dengan namun tandai na kedudukan na lakai 50,000 tapi penghargaan na lakai lo 50,000 parang saja. Dia nawat di makadami tahu 50,000 lakai na sabab istilah takut itu lo di Allah Ta'ala. Maturumi lo lakai na niya mapakarabi. Jadi aja tamakat tu tambah ni ibadata. Tiap hari ada posisi kita 40 dipakkan ni 10 sikit pakkan ni 10 pakkan ni 10. Aja nak kurang, aja nak pilih lagi no. Tambah ni matar. Nasabah ia tu ditambah matar ia tu sikit dia nak nasabah nawat ni pilih makan kita kata dan dia pilih malah tak nak puji Tuhan Allah. Ya rumah ada kalau kemudian ubah ni ia pemilu ditingkatkan ibadah Allah Tuhan Allah. Nasabah engkau nak cek para pembahas maksud dia berumur berumah nasabah malu apa pasal berumur kita nomor sikit Pak Ron degagar rumah ikatatapan na kung Allah Ta'ala sa atin na doa Pak Ron ia kumangilaw-kilaw kung Allah Ta'ala itu bisa diubah apa yang telah ditetapkan. Nasabah ia itu ada tercatat di lauhul mahfuz. Tapi sebelum malaikat nalai yang catatan ini, mesti itu berpengaruh. Jadi itu sampai umur bisa berubah karena Allah, tapi ajal tidak bisa berubah. Kemudian yang kedua, wakil rumai umurnya yang dari itu makan jaiat tumalini lau panas terlupakan. Silaturahmi. Ini kita pakai jati atas hubungan na pada narupa tahu na palantin umurut na itu palantin umurut na boleh itu malakan. Kemudian yang ketiga amal jariah. Ini dia amal jariah. Mereka tahu mampu ngaji, dia pun tahu mampu ngaji.
Nanti penetang mamuli na dati kasi na makareto ang nakalo ni Diyos, tambay ni Diyos, penetang mamuli. Tali sama. Membalong menara masjid. Ya kung napasitan nga na yaman na meron na kada dati hindi umuhutan to kada Diyos. Tahan, yung pulang pinayayar, manara na kada yung pulang pinasa. Tambay. Kung Allah Ta'ala, tambay yung muruna. Nasa pelaksanaan amal jari. Makanya ada kepada maksumba ko. Ya ko jadi masih kita menara si bang, jadi menara na jinitan na si bang. Ya tu apa yo ko sutra tega na masih jadi, pati tahu mati tahu. Jadi makanya kalau untuk masih jadi apa ini lo si jadi rutus sih. Baru si taliwa. Namun kata mo pumili ka to. Yan nakasele panitia, doon ka masih. Tasele panitia, doon ka masih. Apa lihat sina mo di? Masih di bawah, masih di bawah, tapi di bawah jamaah. Iya main. Masih ini waktu nang kalau masih di Pak Depan. Waktu lah kuliah macam yang pada di sana. Depan masam pajak. Nilo di mengaji di padang tidak boleh di itu nampak ngaji itu. Season nang lalu kan. Depan kurang masjid ini sama tu di dia. Jadi tidak ada tahu. Mari mako ka masjid di tapok matok dan rani. Apa tasila na kamu tahu mata tidak ada aku tahu berarti. Usaha jadi lopam mari dekat deh. Lopam ni dekat sih rani nade. Season na pura macam pada mengaliri lo. Tatay ganranye. Masuk kat lapak ni malis adalah kita pembelaan rewak. Nasa ni mati. Kakak, di sini. Nasa mati na kabuli tatay mati ganranye. Kakak di nasa di sini tatay bawah. Ternyata kung kataw mati tatay ito ganranye kasi ang kataw tatay na. Dahil tatay agad pero na ini nasa tatay tao mga rigye. Mati nilagapan na po yung 20 tatay. Ternyata tugas na matatikan kami bawa itu na bang? Jadi di kumasan pa yung mga rigye. Kakak takding baraka ay madusaman ng itawid ko si kampung. Madusaman ng kampung. Ya kung kamulaan na kung Allah Ta'ala din dari, madosa ito ko si Diwan. Ajak lalu kapalawan. Dan itu ampai kong kalatok-latok to nila masih itu puluh. Nasabaan kamu palak dosa. Ya rumah dulu pakanjati. Ada nama masjid di bawah dulu pakanjati. Marah di jamaah. Tapi syukurkan. Dengan pelaksanaan animono masyarakat kumulite, pelaksanaan acara-acara keagamaan. Dia pernah kali dengan sendiri karena tulipul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tanya tu kalau nak kata. Ya tu kalau ini macam ni, ya boleh kalau main kakupaman di mana. Jika malah diharapkan hidaranna tutungan ino to sanadin na asalamakan. Na iya kunela si patandai palambiri umur kayo na. Silaturahmi, doa, kemudian amal jariah. Yaro tajam. Mamagumagi po ng Allah Ta'ala na rubay sige katatapan na sa maayin na rubay na makido. Iya pilit na rubay itu mustahil. Tapi dia popole niya jalan niya na bawal yung malay ay katatapan na panguli. Tidak ada lagi. Dia na nawat si paman. Pasukat na po Allah Ta'ala sa nilitak pasal isang. Yan na ito apa yun. Dibaca nita wala ilaha illallah na rikumilu mati. Nandiga tahu. Dibaca la ilaha illallah na tinili mana. La ilaha illallah na tinili mana. Pilit na bawal si tahu la ilaha illallah tak panang-panang inang menampak.
Ternyata Pak Kandang. Ya saudara namati. Ang kehidupan dapat waktu nama dulu Indonesia sudah Malaysia ada binasi gara-gara namati tagalak sa imanon itu kulitin-litin di mana tagang nakabasitan na din nasama pinalsin na Indonesia kemudian tarik pinalsin na Malaysia penentua tama si pinalsin Indonesia makredor langsung tomatis belum minat capati itu semua ajak lalu aja di malak dan naku di tahu dia sudah sana capati itu semua makanan namutik ku basi na cenderung ni agak nari puri memang nama lepa na baca angkat mawakan lah makanya tak boleh ni membaca kumelo kimatin lo baca lah ilaha illallah angkat si dongan na makanya tak baca kurang na banjay na dulu sama kaya kumelo ko makanya si kiri kumelo ko matin lo yang atur di bawah tu amatian yang dibaca ya ko tahap orang dia tak baca sebelum mati ya makanya aku ya betul di mata tapi ini ukur di sini terong muncul ibarat mata dan mati karena di sini terong pak satu itu mata yang tiga tahun ajak salah apa kayaknya ia gunalai kong Allah Ta'ala batingi nakdu inyawai dengan Indro itu adik na'amadani. Jangan itu Indro itu betul menetapas saja ini mengialita. Makanya Bapak-Ibu sekalian, upatan nih, tapakan kiri, nomor siji, aja lalu talapaskan jenita nari pemilu di Indro, tabiasa tuh masjid nari pupura itu dua hajat. Tabiasa pura kiseme, pura kisjamba, ajin itu itu nama watannya. Ia ni nama watak dia sa polisi Madinah. Apa madali siya Madinah rumah saya ke rumah ini. Kemudian dirasakan sesudah mandi ajene. Pura sebelum dia ajene sesudah mandi ajene kota gitu ada di beliau. Itu apa itu ujung kita mannya majene ini saya dulu alih beliau napa tu majene kemudian Pemalawe katalu di salah-salah masih menurut penelitian medis di salah-salah 3 kali itu menstabilkan kafara supaya ini gampang akan menstabil. Jadi sampai salah-salah katalu dengan tangan kiri. Mati tanya tangan kanan. Dia ke tangan kiri pasti gelombang energi negatif itu ketemu dengan positif maka nyambung. Dia ke 5 tahun itu bisa kacau. Justru memperparah hati kepala. Makanya Nabi mengatakan gunakan tangan kiri. Jika istimewa. Negosiasi membuat sama kaki gunung dari masak bawang dulu. Sebelum mandi gunung, gunakan air 3 kali kemudian salah-salah. Nasabah langsung menyentuh ujung saraf. Kemudian, boleh salah-salah, siram 3 kali sebelah kanan. Tak boleh sebelah iyo katalu. Boleh ya saya katalu nampak seluruh batang kali. Boleh seluruh batang kali, boleh najenek, boleh iyo. Ya kupure kaget sa alay na baliyaw at tumbiyo di, atin ni situlukan. Ya kung ito nang kakaget sa alay na baliyaw, atin takin. Kung pakapahan di kumakala ka alay na baliyaw. Atin ang pataruran niya, makandepahan na ron eh. Malakas kumakun rin. Sini na kawan-kawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kahadis. Jadi kita tidak pulang. Kemudian, kalau kita menatapaar di dalamnya agama ng Allah Ta'ala, khususnya atutun ng dinong tamalasda na rampiang nabita sa rekomend na malasda mas katanili nomor 6 rotas katanili ajak lalu nang katalakwasan akoran ng Allah Ta'ala di dalamnya akoran aku berlima tapi kaya itu sampai pakapalak pakijani kan sini pakapalak-palak sebab itu pakapalak-palak di mentonong kanalah pakoran di dalamnya jadi sama pedina pala di mentonong ia tongan minasak tinggal kumati
pasti ningar. Yan ang kapakapala di na lang tatin na sabak makade di uta. Ya kumakapala orang tahu na jauh-jauh pakar bimbing. Sinampak bawa mulang peserta pemadina. Minta ko ano makalilihat ang pagkakin. Dia ako nakasih biaya sa silampa. Nah, yaitu nama kuat, ya kung kapag-kapala orang peruntuk sinetro, yakin dan percaya membantu dia. Nasabak panaro may dia. Nah, yaitu nama kuat, Pak Tulo, Pak itu juku. Masalah itu Cina, masalah. Apa ia berbeda Jabal Sur, si bawah Jabal Nur, mana itu bisa. Apa marka ini sama kuat bagi kebahagiaan. Dia gapal Latina sehingga ada kelihatan pameran kita. Ang kamalan menjadi sendiri. Ajak lagi. Makanya inilah saya kuna kaki lah bayi saya baju kabayan ada gapal Latina. Takudan lima susu saya di Jabal Nur di bawah Jabal Sur. Maka sesuli menjadi tanduku 5 juta. Nah ternyata tu bawah yakni saya. Naiyak ni beli ni. Tak tutup ni. Apalagi kumpul di Mekah. Ajaran. Tak jaga ini. Apa cingan na ibadah lori kong Allah Ta'ala. Mereka tahu nasa ni alina makasiyah na pakacarian pada hati Madinah. Tiga niya. Menteri di Mekah. Nasabak nilu di kukuran di zamannya. Yawatun na din na law Mekah. Hukumi mak bisa penyeng. Angkat tahu kodang anak sawe desa kerado tidak tahu stasiun otomatis. Kakak ilau doni nasa ini. Nasa kupak doni nak je. Kakak mana dia akan 40 kasih di masa posisi. Senangnya membawa dia haji. Maka dah wah, maka memang ni. Nasa tanya tu dia bawa ni pak ustaz. Nak dia lu pun kabuti nak terima keran dia ke sedikit mak bisa penyeng. Desa ada dunia ni nak semakin seperti. Jadi menteri Makkah, jadi ni kata tahu pak, jadi pemilu menteri Makkah naraji loh sini. Menteri ni asal nama kerja juga di mana raji loh sini kepada betul jadi puri kepada betul jadi siapa pulang dari semua dia kita. Mak kerja sikiri, mak kerja ratik mengaji di mana, lama ni baru tak ni Makkah ni asal. Kita nak pulih Makkah, nak lupai masjid. Perlu kita tidak. Nah maka dana tu make up dia pautas na liwan dia suli ni wajah akje ni mengira sama make up. Tapi ada na makhluk syubhat tersuruh nikah je. Kita mesang makhluk syubhat. Tanya aron, tanya makundai. Apa ia natulang katautanay ka nasangaga ni baca Pak Ustaz Budi Laulon ni makiro? Allahumma ghafir laha atau Allahumma ghafir lahu. Kakak kita na jual itu na pajak di pengalatan na rumah dia lena maka Allahumma ghafir lahu jadi rumah aja. Apa mira tu tu kalau kau macam ini lo cari sampai jadi. Nanti nak coba gampang ni. Maka dari semuanya ada gampang ada itu. Ini macam perjalanan itu macam perjalanan Imam Allahu Akbar. Akhirnya tak ada ni nak. Akan ada banyak ni macam perjalanan itu macam perjalanan Imam. Dia nak perjalanan Imam ni ada ni Imam. Dia tu nak. Macam gampang tu. Pemimon nak kerjain bijak tak? Pemimon yang kita sini tu lah. Kerana ni nanti macam perjalanan tu macam nak perjalanan Imam Allahu Akbar. Itu ni baca dari kita langsung Al-Fatihah. Itu sebenarnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dia kalau patikan mati bawah ni tak kurang musuh itu.
Lalu ipateh Allahu Akbar, Allahumma ghafir lahu dari Quran. Allahumma ghafir laha dari pengakuan. Namun yang ini aja nak sambung beda kata lah. Allahumma ghafir lahu. Amakul. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selesai. Takbir yang keempat Allahu Akbar. Aja nak kata baca beda kata lah. Amakul malam. Nah, kita lagi assalamualaikum, selesai. Siapa janjinan pun nabita. Ini masa pajang sama sini janji sedikit di bulu lawan di pengalatan. Satu kira. Itu menos sedikit di bulu lawan sudah mengenai pengalatan. Maka dia itu Umar ya Rasulullah. Maka dia begitu di pada jabal Uhud makin nabita. Bikin pada jabal Uhud waktu jadi jam. Tapi lebih besar dari itu. Nama ini gak tahu dia jalan. Ada kalau kita lupa makmur mata lampi, tapi mengukur baru ulawan apa. Mana saya janji, cik di luar ulawan, nanti negeri lujan. Aja apa terutama dia semakin dari. Jadi itu ampai makariman sesapi. Sholat bagi orang yang meninggal itu kewajiban bagi orang yang hidup. Tapi orang kita paham, adilnya hijau maka dari imam. Abu Hanifah pada mudi, apakah itu sempajak Pak Doni? Angkat itu kau bilang apa saja cuma jadi nak pilih. Pendapatnya Abu Hanifah itu. Apa makanya Abu Hanifah bisa pajak seputar rukun, angkat suju, angkat rokok sama tahiyah. Nah dia kan rokok itu masih pajak tomat. Lagu Nawawi yang dia bawa, masa pajak tomat rokok. Abu Nawawi, kita lema kerana mana Abu Nawawi? Nah tahu ini galak itu sampai rokok. Itu sampai makan Abu Hanifah itu sampai jatuh mati doa, doa janazah, dan ini sholatul janazah. Maka di masa saat dia cari sempadan, tiba mulai kata akhir itu dari salam dan waktu mati general, akhirnya tak penyuapan. Dia pun tak tahu dia dengan sendiri. Apa akan dilakukan untuk anak Abu Hanifah? Apa anak itu sampai 10 kali rukun? Ini perbedaan pendapat kalangan para ulama. Tapi itu sangat sedikit orang yang mengikuti. Tapi ada. Ya konon kanan kata rukun aja mudah jatuh. Sama dia ada jangan. Apa ya kuliah tu melu di palajolo apa pagyawanan di nasura kaman. Tidak ada Quran. Dia nak makan pajak atau pagyawanan pajangan ini dia penjual makan. Sini kalau Allah Subhanahu wa taala hadir. Kemudian upakan ini rinalanda atau dengan dinota. Ya umelo ikaji sejarah perjalanan nabista, kemudian pasang-pasang nabista, di naganna waktu untuk bahas ini. Nasabamadu iya rupasan nabista, istanat ko Makkah 10 tahun na uktu Madinah. Siada bicara masih uktu dinu na nabista yaman ko narasi. Pantas, iwa memasuki dan. Bahkan kedo-kedo na nabista, ampe-ampe na nabista. Maka nato tahu ilarap tahu nariko ang kataw bercanda yari ka maka nato bunga-bunga nariko ke gamata padahal ang kasahabat na nabista bati na magchuli nabista ginarnasa nabista maka rin na mga sahabat icawat tama suluga maka rin sahabat imagay nasa tuyang ka ng ka iyan yung sahabat na kinala da iman rin ka Roma at itigagaduyan lawi pasain ako makadali na surah Nabi Muhammad mahala sa Roma. Ako na Nabi Muhammad matulila walina. Nalaya ka Roma, nampa na bisana na dita. Nakurani makadali man sa Roma ya Rasulullah. Makadali sa alhamdulillah. Nandili, matanan na risba na dita nampa ka pabalu na makadali. Lako na dita makadali. Siya dirham alina ya Rasulullah. Paksila na dita. Nasahit. Yang tidak boleh, maka dari harus apa ini itu kan mandek karunia. Sudah digadikan, jadi pasti tawaya. Nawaya nanti tanah pemakan nanti saya pun nama sahabat kamu sudah sandi tertawa. Jadi itu nabi tadi itu nama lah dan atau magalah emang komodo atau malah yang magalah emang pakai cara. Iya ni nabi tadi itu nak sabar nak kastamu bagi agama nak malah. Ajak lana. Yan itu ang maka tidak ada permainan
domino maju ng katabaran na sabak nakaitkan iba permainan Nardasir yan dari Mesir. Kemudian permainan kartu mega total larang na sabak itu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mega aji na lulu waluyuna napasa isongko na natindri kecamatan at kulindona napamakan na kubaloronggan. Bisan ngay kala nalasan nala na patada yung tulisilin na hati nende sa dala Japan na tulisilin. Apalagi ko cantik siya tumukulog hindi na kikala. Ngayon ito para lusuman. Tapi makanya kan kita tidak semua domino itu diharamkan dan dilarang. Angka domino diperbolehkan. Nah itu lempaan dan no asik kiri tidak tetap duduk. Angka palapa ya. Tapi makanya ada pengurus takut ya Islam Imam Ghazali. Ya kung kataw masyapa lalo mirip pagtingin sinampak mo tunak gaya. Betulan na yan lalo kumirita na titiyo ko tulihin na duduhe abo minalakpo namin na gaya. Lagi lang. Macho ko papalumingan niya pasti masarap ko. Macho ko papaluli pasti masarap ako. Napajuri lima mo ko bukay pasti kamakati. Betulan na yan semua. Kamay hindi agad na wakti kolekte pasti kalalan na paligid ko. Nakapasipak ng banding magalang ang paligid. Tau matakpak lagi. Madari ipaligid nagpasabasa sa kami itu ustaz itu lagi maraja kisitakan. Lagi maraja. Naiya ustaz itu jihad na yang paling besar adalah kesabaran. Matuwag kada nasabak may jamaah tuli baca di sawu suku fa inna tasbiyat as-sufu bin tamam salat. Ini jemaah yang kuda luruskan, rapatkan sah. Man wasalasafan wasalallahu ta'ala wa man kata asafan kata Allah ta'ala. Demo kan kali isuri makam pajak sunnah membantu. Isuri malilat sama sendiri membantu. Maksudnya nanti tuli pengajaran kita. Tapi makadai Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar Nasar harus membantu batu ang tadi tahu maka dong. Maka datang lagi Pak Prof, nanti dia boleh ada tahu enggak tu cantik pacaran. Ini tu apa yang jadi jasa pasien kalau sudah nanti pulang ada tak sih. Namun ada kanjaan nabi jadi jasa pasien kalau di sini dia lihat, makanya itulah yang menyebabkan kita memberikan pesan-pesan. Nasabak na orang di masjid, wa Allah Ta'ala tu masjid, pesan-pesan masjid. Pasti tuan-tuan. Ya doon na kung sana kaniga ko ito yung majay, sipa na malaka na bansi. Padahal, yun doon na sa majay, sipa na lalang ni nataron kung alataan ng kawal ibakas yun. Yan tayo po, dito na susah. Niga po doon na kung kanara, apat kapalino lima dan kita patuloy, nadi-nadi din ulit pakalaman niya. Yan doon na lutantanan. Yan doon na lutantanan. Pasti yung lakay yung mapakilit-kilit ng kami matulog. May ini mapakakaysa ang kami masuk. Pasti ito sa tantangan lang na ito malino. Makanya, ya pumelo si capay kasampurnaan hidup, degaga talulong ako piling sa ito sa inyong. Ya pumelo si capay katanangan hidup ito din. Kasampurnaan sila ini. Katanangan wala. Kilayasan, ya kung kasusta, hadapi dengan kesabaran, pasti makanang. Dito ka kasampurnaan ini tidak yang ada di hari kamu. Apa ni dapat to makaramelo ka sampun ligat ang kataw matandri na makanja do kilin na mabolos tapi ya potol libay ni dapat dia makanja tetap pun ada ni majai wala kanya ala dari ada ni ya to liran ni nabi tamol libay ni ya kumayo wahyan sa mera-mera ng titi kanja na panggilan na nagisa. Jadi rupanya kapag yung nakupan na hiro, silin na, makantulo, na makalitisopi, sasapa ikita makanya, yung bumiti na makanya, wag yung espiritu yan, cantik batisnya. Apa dia juga yang kumakul lagi, ikanjung dia na tu apa yung makul lagi, nakalapat na bisa untuk ibalik di sisi na. Sanre di sini panggilan itu cuma kore mesin nomor ini paling korban napalisi na kaya jadi waktu palata cuma pada dia kami
Talaga si mabali. Kena mo si masa para mo si insyaallah ang kapadali ito matalima pa matu. Tukuli ka tali mali ka po. Pak Mili to ako may ako. Ya pumili maka magari sa panahon na kinepa kanalasan ni wajarisan. Isan na pakang nalisan na din po. Makali lang kay napanan ni Elisa tada tercapu. Ya mana ni. Mega tu, mega. Apa kalau kapag ito kumicara akan may lalam. Hindi na kalatapan ako Allah Subhanahu wa ta'ala sa hadith. Yan ito ang may situhan na tuntunan na narita nilalang na gamay. Makalitaw ka rin sa uway ito tamat ibahas na ito na nito niya. Pwede ibahas si pwede macino, pwede ibahas si pwede macino. Pwede ikari, pwede muncul di kesempurnaan. Setia kepada serupa tahu, pwede ikari, pwede muncul di kesempurnaan. Itu jadi. Pwede jatuh pwede tahu itu pwede muncul kekurangan. Yung kunalita pwede ikari, pwede nampak kesempurnaan. Ia itu ampai innamal bu'istu li'utammi makari mal-akhlaq. Ukun masjid situ mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akajur suku jadi mastogaga ya kumilu ya kecuri al-jantin Nabi nawana bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nawana Nabi akatimunna ya sudah bisa pemabicara dia cuma karena konewa ada saya Nabi sedina lagi siap utara kawasan kalian Nabi ya kuigurai na kita watak kali na hindi pa na napakili yung naman. Siya tsura watak kali na batina ang ito. Napadina bicara na kita na rekuri na pagjuto di manan nito. Masiri na kita makarutunan na rin utulan ng silong si bawat sahabat. Masiri na kita makarutunan. Yung pwede ko tumakali na cara tumatilo. Ibig ito ketika ada itu kacau di mana kita tapi ini itu tak mata kopi kita mereka itu ada di sini apa ada nih orang itu capu diulinnya sini na kapan-kapan apa Allah Subhanahu wa ta'ala jadi rona upasari si dibawa kepada sunnah sebagian terakhir Pak sebab lebih nak jauh bicara angka kepada sunnah kajama najani nabita bina tomati menjadi manusia sampai sunnah berrakai yorona sampai sunnah tapi pemukuna tak tentu alam nasara si bawa alam sarafailah Nigi baca alam nasara, iba alam tara kaifa di 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Najani di Allah Ta'ala haran di mati sunadati ini. Maka retiku di sunadati ajalan nandu paini mantu tawibah. Nandu pada. Ini itu peringatan. Makanya Pak Wanilio Kurani Jakomido Kak Yukka melaksanakan sholat sunnah musnafir 2 rakaat. Kurasa dari salam. Apa mulai sunnah sebelum ilat pesan nafasai angka pak tolong dah. Ia kuya tabace, ia matona baca kay komido ininde maka di nama kumakanan terus. Kurang ajar itu kata nampak hadis kutsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kitab angka kita biasa ululung nafak dan kita mencari sekarang nabi dengan turun ini. Nah, sebab mulai ini sudah selalu nabi nak lewat. Ia kitab itu adalah gudang rahasia. Jadi kitab gudang rahasia, kokotoni ululung tuntas salawat. Yang nabi nak lewat itu, nah sebab kita maka dia tahu mindra go. Ya kung kataw pun nabot na pinral kita banta, tapi malah tak si banta saya kan kominta dulu na pareho. Jadi, pwede na pareho, agang baca, innal ladhina qarada, kata ini, innal ladhina qarada, Qur'ana,
Tapi cara saja ipakalu innal ladina farada al-Qur'ana ipakami wa kali surah Al-Qur'an Nabi sallam nampak ipamulo al-ikin ini di bawah aja apa berarti dulu apa sih ini jadi mabalik aku kepala ini kalau di sini kita taruh mama sekali apakah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon apakah ya cara ini sebagai berdoa kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'ti ni'mahu yukafi masjidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik Allahumma ja'alna nuran wa nuran fi qalbina ونورا في قلبنا ونورا في قلبنا ومن شمالنا نورا وفي كل عبادنا نورا وفي كل يميننا نورا وفي كل أعمالنا نورا اللهم اجعلنا نورا على نور اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإليك جنة السلام تبارك ربنا وتعالى يا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين يا رب العالمين آخر الكلام والله الموفق إلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير المخلوقات اللهم صل على محمد نبيك ورسولك صلاة قائلة وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد yang saya hormati adanya semua kita Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo, yang saya hormati adanya semua kita Bapak Wakil Bupati Kabupaten Wajo, yang saya hormati Bapak Camat, Pemanah, dan seluruh pengurus Yayasan Pusat Pengembangan Islam Kabupaten Wajo yang sempat hadir dalam kesempatan ini, serta para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, serta ibu-ibu majelis ta'lim yang senantiasa ingin mendapatkan ilmu dalam pengembangan agama di dalamnya atau ilmu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukrillah. Nasaba ada syukur maraja ibina jadi bahkan kalilalanna di onromah barakai rigo angkata pada makatan limas ia gamasalangi nato pada angka warak kami tak edelitanaan nasabah mina sanangnya akad untuk lolong di partang barakah maraja memagi-magi nasabarina bahwa ia rasulullah dan ia bokot tamawari untuk mulai di kampung cincin pemalakaan. Allahumma salli ala Muhammadin Nabi Karim salawat sallallahu alaihi malaikina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia angkai peringati maulidnya ia mirip nasaba'akat dan yaminasa malah tak majumaran memagi-magi nebulle lolo syafaatna nabita liasuri mumrinna pemala ta'ala makti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidina atabadakwan akum Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir.
Sininna pagkasiyan ni ang kay nagparintap kong Allah subhanahu wa ta'ala di mana naggaganadya mo kong Allah ta'ala. Sampayan ni nagparintap kong Allah ta'ala, nangikir kong Allah ta'ala din ang sampayan. Puwasa'y nagparintap kong Allah ta'ala, nangikir kong Allah ta'ala din ang puwasa. Ibadah haji, makidagkaya, magpasusagkaya, na iisip di bawah ibadah alaksanakan kung Allah Ta'ala, ia narito salawat ilaw dinarita. Dito gaga pagkasibir na jawa kung Allah Ta'ala na sa wakilin na pagkasibir ni ang kamanan ni Pangulo kung Allah Ta'ala, na iisir kung Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kung Allah Ta'ala sibawa malaikat na masalawat law ilabita. Ia bawa di agaga na jamu kung Allah Ta'ala sa panjang sejarah kehidupan seluruh makhluk. Dengan ia tona tu ampai magi kedudukan na salawat na malakkat matandre rilalanna atutungan linota khususnya di umat telangi termasuk sininna pakdomangi pangilawe panguruna ati dena kalimay kung Allah Ta'ala narikuli ito wassalawa law dinabita. Sampayan, wajib na sampayan ni ang salawak na upi tahayaan mo. Nasabayat wajib na sampayan ni takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, rokok, sujud, kemudian bangkit dari ruku, kemudian duduk di antara dua sujud, tahiyat, ia pun tahiyat dua, salawat dan syahadat, kemudian salam ke kanan, ia itu wajibnya sampaian. Napatamay salawat kung Allah Ta'ala sebagai dasar untuk kita dimana sampaian, nasabakit sampaian ni Pak Dono, narekomilaw dong itawin na nila baga salawat law inadita, otomatis dia tak buka pintu na langini untuk letu na Pak Dono. Yan ito ampay sinin na lagi ang kamana salawat na pura-purang tenga waliyolo. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yaqub, Yahya, Nabi Adam alaihissalam ang kamana salawat na law inadita. 20 parupan na salawat ang kanapakan kataupan ditata yaitu naro menjadi dasar ang kemenjadi salawat pamulan na tungka-tungka nabi na sabah ini nanti ide nabi dan rasul na rekodin na salawat law inadita. Na yan perlu kita paham rilalan na atutong alinota ya pomelo ikasi manfaat dan faidah salawat law inadita ditunah ke dalam bina salawat apa mate atau makada jamanda ro ibaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad nalarang dari sayyidina ya itu larang silakan ditapak nasabak magai Pak Gubernur lagi datang dia jangka to makada alena yang mulia atau malakita manasa gubernur. Nabita, nabigaga gubernur, narikurigaga nabita. Bigaga tau ipansadi, magi na mega tau makati, tambayin, lauri nabita, ujian. Ang kapo makada, pada narikuyanga ipuang, namo anak silalonay makul mangaji, ni terto kada nabita tanya po. Apalagi, tau si mata angkay maksampayan, makasya lauri ko malata. Hukutonin na ang kamupa siya kaigan na permasalahan di dalam agama. Nasabak terlalu banyak orang mengartikan mapamulay para sanji, mereka mengartikan terlalu berlebih-lebihan. Padahal kung Allah Ta'ala dengan kana batasi pujian ilaw inabisa. Dengan kana batasi. Yan at ampe na rekomelo ki mapuji ilaw inabisa may kalalam na. Apakah mengikuti sunnah Rasul? Apakah bersalawat kepada Rasulullah atau mendirikan sunnahnya atau mengikuti Allah termasuk angka menjadi pakalati dan niat pakaraja nabita. Pada angka itu dari dalamnya masih gile akata
Nilo makbul ni dua telu ampe kilo makirna dan nyewe kada malecina nabita mamagi-magi na engkau yite dua telu pasang ia angkai na pakan kata panitata di dalamnya dua telu kita na yang saya boleh lihat dekat na nabita nasabari na wading idolongang acan na atutungan nirino annandungan na asalamakan nirino akhirat insyaallah. Tapi makai kata salam pahami dan dia maknai salawat kepada Nabi. Di antara SMS sering nawar kita maka dah milau tulung apa ustaz. SMS kan nga iya roa ga ibaca na rito tumakbalo. Iya ro salawat kakak padangkan. Iya pumilo si Mistang salawak na pakai tau bandrita tamak balu memang engkak tapi angka sarak na marat jintang na sarak na ia panawat binibaca na rikuyul malampu pawi barang angkai ibalu ipauti makadaya tuwalian ni seko ini papasaro siaga ni tapasaronga ini dulu nama watang aku maktukuai. Apa ia maegan kana nasaro na namo di modala apa itu pernah dati. Tapi ia tone ia salawai tabaca nak baraka ia nalis pamosa wa kudu de nali wanya tubagata ia mimaktomi nalis pakunelo mangali. Ia mimaktomi nalis pakunelo mangali. Dia naik patau dia nak diri lau diorot dari kulit dari lumangali. Tapi kapal lepang, insyaallah angka pabarat tanah lana kuat di mana. Tapi kuncinya jono. Mara ipa. Apa impau kamu dah lahir? Maka dah sekowal ini, sekow transport na laku kue. Ini mana? Jadi tak pasarona. Opisi kawan na mundur. Makanya makarati mawatan na kabak kalalaba ia pantautannya na pakalonto-lonto kibali. Ia tu nabita makadu makadu. Makarati ko nabita makadu makalurogi din ang kanarogi nabita ko mapasi tulis taro. Isla to kita may maling makarakay ala na kabak igagataw ikalasyan. Ia putulit tanay law pamuri. Tapi awan dulu itu kurang. Namega tahu maksada si toman na je melo illalum miro dal ya bukur nagarit kali pun Allah Taala bapak sekalian. Namo maskali surat illalum itu tu lima. Ia tu apa yang makai tahu nak sebab makan rina wana-wana ya sekali-kalina maka kanjak kali-kalina nekia salih sama denganna makin nasabak kulina nawana ini maka dah seko tapi dia nan kana pikiri puang Allah Taala bagian mindalisan makin nega terjadi korupsi makin nega tahu sikalasian nasabak makanja irekenna makanja ikali-kalina nasalih kumalan ia mega di sini canna benenge ya rumahnya ya kung kataw maksada di kene ya natutaw de panarapat tapat na dilalang natin nasabak denan kanayakin maksada po ng Allah Ta'ala uranato iya gagawin iya laksanakan po ng Allah Ta'ala pansudan ya kutulle ni de takada di kene insyaallah makdibolay tapai dilalang na atika Naya kumak di boleh takpai di dalam na atin na tawi bapak sekalian magcahaya maksu na muli man na ipagpilito. Nasaba atin gitu situ nasabiri aja nakalang. Magsampajan ni tawi, mega taw magsampajan, magpulo taw ni magsampajan sehingga napala bacana apa enang ka na baruba ukuni otak na munro bacana di ka nagsumpa yasan ni taw makso na sa dalam ilmu tasaw. Yasannya maksumpa asyik murilalang ni upo asyik baca
nalapatan lila na yaki at kalamili na dati rapa o koro na sabak itutuk ni mafi at kalamili na rin ito makampan. Maginanega tau malas si batay na masampaja. Yan ampay malas si batay na tayo masampaja. Yan na tulog ko siyo. Sabay siya rin, Allahu Akbar. Atis ka daw nung puli. Aja na niya, tulog pa kalat na sa lamig at napalaan. Kung pero nagkuwasay, di luar kepala. Magkacepatan ni Nelo po. Magkadamalit sa agad ito mo ba? O kulihin. Padahal tumangulo ito ng latala. Pak bupati lagi yung mangulo, makanya tidak inapatumak bicara. Apalagi po ng latala yung mangulo. Yan na ito ampay makadatatong inamapataraja, roko inapatalabi, suju inapataraja wa aliyari kamapatatunaan, sudah inamakir yolo na po ng latala. Ia bisa na sampayan. Ia kutulay ni malay dasar ia dalam ibadah ia kutapuni na tumapataraja lo ito ng lakala. May matatul lahiran ni may ia dinapat tu dating ni suju mangulo dulu na tumalata. Di po na marati bawa sekalian, di na marati. Ia kutak buri mas karu tak buri insyaAllah kalulung. Ia ni namawatan ada kunapay pamulat. Jadi sisi na tau nilo master talulung na sa bakagay ang kasih di ulama besar na pawinasan ya wisalat dak tu kuningeran na tungalataan wisalat dak kuningeran makadai sahabat menyenati aga gadi lelulung na siya ululung atosi makadapit ko cara misal ni makadanengeran ko tungalataan na sawasak na ramti bilan na orang yang makadanengeran ko Jadi kau ingaran itu Allah Taala ingaran itu. Nafal aja kapajari kapat kalau itu Allah Taala akka pamadicin. Kaya sama kapamadicin aja tak kada nacalla ko Allah Taala napatama ada nangka nagalu suka nagali suka nabalin dia tak jalan. Tapi pikir pakanjati kapane ipakanjati ibadat. Yan na ito ampay na dita po makan niya ibadah na dita nila yakin. Makan niya ibadah, makan niya kapan yun ito lo si Boso, tumakapamalitis, salay ito. Yari ito masapadali, kapakan niya sili. Makadakamasi pato ng pasogi kita dita niya. Makadakamasi agalaga pasogi kita awatan na ternyata. Makadakamasi lima atau ulaw pasogi kita ternyata. Ya kena padoran pasogi tahu maka pelan itu tak boleh diberasa turun. Apa nih kemana kalau pandita apa tolongnya ada ibarat nasogi tahu tanya pak dong maka lagi awatan angka budo ko pare-pare nasata telusa warai landopa nalapui kere kalese dena sampai dan suami Generalawa na lang nuro paniwalang parani na sa talusa na layat pa. Kasi ng kawag tali ni makadapagi man sigiburo na sa baksogi. Kanya awatan. Makadasi ki ulaw. Sima. Ang kapak dari ulaw madari tama kuwayo. Madari tolorak po. Taludos ulaw na. Talu kopor. Napak bicangan ni. Yakin yung ulaw. Pasori. Napata nila makululawan. Apa mahal tahu tu nasa ia ni sisi orang yang pakai nak tulis ni dalik ke jolo-jolo. Apa ada termi? Apa ia ya sisi ku ya? Ya kau nak nak motor dengan pasti. Tak apa. Makon kebicaraan atau tidak? Nah, saya pun cikgu yang mana dia kena bawa motor, insyaAllah, jadi tak, dia nak pati. Dia nak paui, maka dia tetap pun nak pati. Pak ya pun, saya pada nak pati, tepat tu kau salih.
Ia tomi tulong rey mapatarala. Pagkalubantunya kemana pisiko-sikona. Nasa iya bang puputahan. Ia ko pilong ni kareway. Chocho ni ia ko pilong tatay karewa. Dini parewa ka lang. Ia ko sipuya. Dini. Masira. Ang kamanambo pisiko-sikona. O komisi taman nahin. Yan na to ang pagbicaran na tayo, wat ijadi na tamara naka. Bicaran na tayo, na wat itama suruga. Tergantung kulikong ka na po tayo. Yodin na padalok, inatalong amolo na sa insyaAllah. Hati-hati na din nakara insyaAllah lo, makara insyaAllah di ba? InsyaAllah na to. O komisi taman na lilang na gamata mapasini na to, paasli makanja ate kae. Ipa muju lo ya gamana po halakala. Nakpay wat inijari na salamakay. Yaro na salawa elo rinagista. Pulau-pudani kada yaro salawa na pak bali agin pudani. Tapi angka salawa makanja tabaca. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyika wa rasulika salatan kamilatan wa sallim alaihi tasliman katsiran. Ia kutulis bagi at-kasiratu setiap hari ada faedah ang kelima. Nomor siti, ia tutawidin ng kalimpitan musibah yolo na matang. Kemudian yang kedua, ia tutawidin ng kanaalani susah di dalamnya atitulinya. Makanya tiba-tiba baca. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyika in rillattu nabiyyika in rillattu wa rasulika in rillattu salatan ukun munru salatan qabilatan wa sallim alaihi tabawai laku aleta tasliman katsiran. Pakaluna ni Pak Mawat. Ia ko bacaan na magampang. Yan ito ampay makana tahu panita sa salawalat tu ay mupake. Ia kumulit palati salawa ay mupakan ilo yali ng tawag salaway na bisa alemu kung Allah Ta'ala ang kay samaksaran di dalam na ato sumunod. Na iya ko nagista nilaw doon salamat. Ia ko nagista ipake makmura pajalasay. Ia ko nagista ipake untuk asalamatan salamat. Yan ito ang kajansin na tawpandita na sa bahat sa kulit na nita. Ia konelo kitlolo ng yolo. Isa na baraka e kulit nito ng Allah Ta'ala na sa salawa. Ia tamayti kamarak na nagita na sa iyat di talong. Nagigis sa kamarak na nagita. Ia ito kamarak na nagita sampagan. Kaya sampagan, di sampagan kamarak na nabita. Sholat sunnah tahajud. Kamarak na nabita yun. Tahajud wajib nabita. Nigi tajamay sampagan sunnah tahajud. Iya natutaw na tamahini kamarak na nabita. Mawatan nga po nag-ama tayo. Apa mega taw talisarak na kaya pa nakasasar. Ya tahajud ito pura matindra. Benar. Memang dari Khalifah Umar. Ang katotaw mas kada namode pa sumatindro, benar juga dari Khalifah Abu Bakar. Makanya ketika Nabi bertanya, ya Umar, pasti Nabi ko mas sampaja tahajud. Maka dari Umar, pura pak matindro ya Rasulullah. Maka dari Abu Bakar, maka dari Abu Bakar, iya sebelum matindro ya Rasulullah yang meminta. Ada nasa nalita, Umar, iya ko maparakok na sabak muling mewa tinro mumuto makasiyan. Nakanaging Abu Bakar, Abu Bakar, tahu hati-hati ko na sabak ni tahu ko din muling muto ay mujabamin. Kedua-duanya benar. Makanya ko si Rupa ni ilolong at pandapat na di bawah Umar mapangewa mo itu. Batina na dita tangani sahabakna
Manasa langsung makmur. Abu Bakar makmur ko nalita, Umar makmur ko nalita, Ali makmur ko nalita, Utsman bin Affan makmur ko nalita. Tapi pada lemni batin jalankan dalam. Abu Bakar ketawaduannya tinggi, Umar hukumnya tinggi. Yang ada dari tasawuf suku pakumpain atas dia atas suku di tamam salah. Nangka babisi na sampajan nileko na rampu bakdari na Umar na rinji niyo kasi ya na tuji lo kanya na talipat. Bate na Umar luruskan agama ko na bisa. Tegas. Tapi Abu Bakar itu ketawaduannya tinggi. Kigayasan nilaw dong di marami sa kana mas kampatan sila at petulin. Nasabamari, maka po ng Allah Ta'ala timacay na iraaloko na mo de ulat na inang kalinato na mo at to atin upasin ng kalinato. Makalinabita, tendre-endre, say nagkikli ko sa namang bakal, panuno ikikli ko na kayrong umuri o sa tuha. Sikat-sikat sinepa kasi riyalokan. Yun ang hindi masalah. Tapi kadang hindi ipagpili masusto nilalang na agamata. Nasabamari, ya kung katawin lawdor na maraja sa dana, na mo maraja sa dana, tapi dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Betul na iya na rosak ka paling malak, lemut manuru alina. Jadi itu tak cairi may manipong alatar kanan. Pangkat ito milawdor, panggerak-gerak. Pukuli mo si tongan. Ketawaduan dalam agama, kanya suaray mancasi ukuran. Tapi arti. Ya kung katawa sampayan na maraja sa adan na benar. Nasa alasan na Umar ditutup. Maka katanya pa hati na nabita. Maka rin Umar yang pa'y maraja sa adan ko pa. Upalagi sa adan sa tidak meninggal. Jujur. Ito si Abu Bakar madulus sa adan. Ikani maka mana madulus sa adan. Maka rin Abu Bakar. Iyang pa'y madulus sa adan. Sinasabab ko Allah Ta'ala munguruk. Ternyata ito mataruh. Cucuk mataruh. Makanya masing-masing punya alasan yang berbeda dan itu dibenarkan oleh Nabi. Makanya Pak, itu pendapat atau kandidat dalam fikih aja nenek terpusing. Makadatu, paling ku makadaka, barat na makadaka, iya itu kawan. Angka pa ni makadi maliwasa ni stasi. Angka to makadahadi, maksudnya ron kajinan. Angka to makadahadi, magi nakadaya itu kawan, betul menamilu yun mande. Lalu di pendapat. Angka to makadahadi. Makadasanay dulu, magi na po, makbar, iya askata, makadaya dito ko, andre ka makbarapala, ito mande. Yung kurangin supaya suruh kita. Betulan na leni askata na kadang ayae, leni bacipan na keterbatasan ilmu. Mati itu hadis. Dari Muhammadiyah mengatakan seperti ini, dari NU Nahdliyin mengatakan seperti ini, dari Wahdah mengatakan seperti ini. Aja terpermasalahkan. Silahkan ikuti apa yang dia ingin. Ada di pasal kebenaran di pihak lain. Apapun Allah Ta'ala, Nabi Ta'ala itu makadai 10 yaitu siaga. Ya pukuli Nahdliyin makadai 10 5 tambah 5 juta. Ya pukuli Muhammadiyah makadai 10 itu tambah 1 juta mutul. Oleh Wahdah Islamiyah makadai 10 apa tambahnya cukup mutul. Hanya jalan yang berbeda, tapi esensi yang ingin kita capai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengertian yang ingin dicapai. Tapi ia pemalagay gara-gara syariat, lasga ipang masina po Allah Ta'ala, madilay barakay, ini na tidak buyaw. Aja gagal. Perbedaan partai politik aja nanti masalah. As aja dengan bukan as aja nanti masalah. Ya kusengka syukur mo pa, wajo. Nasabamadan, iya wajo, maka tidak mau pasti dia nggak tahu. Ya kusidrat liwak nigal na rutang na paham. Angka ni haram maudue, angka ni makarro maudue, angka to makada sunnah, angka to makada wajib. May galak dan hukumnya. Jadi dengan pertolongan di dalam agama, silahkan jalankan masing-masing itu sampai orang akan dihisap satu-satu. Pada ikan itu masuk mau kecil, aja tuh kecil-kecil, apa maka dia tahu guru nanti tahu di tanah tenaga tenaga masuk. Dia nanti akan selalu menjaga kalau bisa fokus.
Mahega tu Pak. Tahu kurang sarah. Sapa lalang na liang. Bicara na bigyan ka pakasiyan liang. Lain zaman ni liang maksudani sini bicara. Selalu punah ketemu punah. Itu cara ada selalu boleh dipaham. Aja lalu. Mereka tahu nakopa dalam Islam dua lalan nawati masalah salam dari luar Islam kemudian dalam Islam itu sendiri. Para muslimat tidak. Tidak runtuh karena Sunni dengan Syiah dibenturkan. Itu politik. Para muslimat tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pinta itu maparente waktu Nabi tak kumak kaliwa jangan Sufyan. Makko bali-bati na maparenta ko situ, magato lima pangak itu. Tapi masyarakat kampung na sapat din apa aja Nabi menyebarkan agama Islam. Jadi ternyata itu maparente no dikuncinya. Masyarakat apa masih kesalahan itu maparenta? Nasa yagir o yatik jaman, yagir. Ini napakanya si Dr. Jolo. May magkong kaagaga pa madari payawa, tuki na tumakarating sa kuliyasin. Tumelo man libali, agan na ipares sa ulo na Jolo. Dito ka na masalak makarna. Dito ka na buro asarna. Dito ka na makaw, dito ka makadisko na. Ulo na Jolo, pura ti pares sa ulo na. Ya kung masalak imakarna, mapika asarna. Insya Allah, malinyong maalan niya tulayaw. Sehingga teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian, angka kalimat perlu tak kalimat syarat. Jadi pengajian yang Nabi menapaikan dulu. Yang keempat, ia perlu nasabah atau ilmu itu dengan ini. Dia tahu dia nasabah ini. Ia betul baca dia salawat kasirat sesuatu, insya Allah terlalu dia nang kena masuk seperti ini. Ia tu nama kawatan. Nasabak maghrib. Ia kopi kita dibaca 40 itu bahkan ada ulama mengatakan 49 doa yang dibaca untuk menenangkan hati. Nasabak dia matur juga kemanca di Pak Quran nanti kecuali sempadan. Apa sempadan itu asilah sudah boleh tanya otak. Asih. Magina asih nasabak ia pemajah asih. Masalah mana itu? Apa itu kau tak tahu makan maka dah Cina kau dia juga cuci. Siapa mah? Angkat tahu baci dari bola atau makan dia sih Cina tu makan dia. Angkat tahu liwat Cina kau loro meninggal dari bola atau masih dia Cina tu. Majahi nyawa atau Cina tu. Yaitu sampai sampainya langsung artinya mulai. Yaitu sampai ya kulibati sampainya aja na puluk ko ka puluk dia dia. Na sabak ya puluk ko arti itendre ya na tumangka sampainya ang kamalak dan makbura di watak kali. Tapi aja muni salah pahami apa angkat itu tahu. Sikiri inabaca na jadi sampainya aja lalu. Angkat itu tahu maka dari cicak macam uji cecengan na jadi sampainya. Aja. Nasabah ia tu tanya sikiri tapi ada api jepun. Cucuk sah kita cukup kita cina. Nasabah ia sengi kita cukup ada na cukup. Ia sengi kita cina ada na cina. Jadi tu kata sampai. Dia nak kata dia rumujana sama sampai dah. Tapi ia tu sana. Ia sengi kita cukup kita ni masuk kalau di pengalatan. Ia sengi cina kita tu ni menilai di pengalatan. Aga nilaw at salamatan. Aga na cukukan at ampon. Jadi bisa na. Magi na tumasampaga. Tumilo salamat. Yan na ito ampay ka pala na sampajan ni Melo talolo na tasogyo kuliyo yolo. Imulit yati. Yan doon kataw makana pasampajan magi kita masih sa batok. Di pa na makanya pati na masampajan. May kataw masampajan sina duha na Melo bisogyo. Aja ni yaro talaluro. Ternyata itu ada macam ni itu pada pemiliki agak memiliki cere telur cere kristal angka hadiah nahodol 2 macam pejastunga duhaki hadiah ni pendai dan le tapi ternyata itu pokok
Ada ni rokok na sama iya pi rokok rogi pamasina ko Allah Taala poko. Nalimanan ko Allah Taala na kuningi nari ko na makiki. Nalimanan aja nagan kami ropak makai gatau baca surah Yasin itau ko na ito nakan musibah. Na baca idza waqa'atil waqi'ah suratul waqi'ah ukuri masa pajama ngadi di kiami masjid balajan. Nah itu na baca surah Yasin latu ayat 68 na sabamagit ni tau melo ni pupa ilagan na takin. Hukum na misi to man. Aja na yero man sa dasar. Pag masena po ng Allah Ta'ala. Iya po na maseki insyaAllah. Na iya nabita tau ya maseki po ng Allah Ta'ala. Di na may gadali na nabita. Tapi pasalamat. Neka papili. Katalapiron. Mau pa o kulino. Busa o ko agara. Jadi, akhirnya kemudian busa o kulino mau pa o ko agara. Kemudian yang ketiga busa lino bandayo ko akhirat. Atau kedua-duanya. Nomor siaga terpilih. Kita pekerja di pahatan. Nomor siaga. Salah pilih kali. Pokoknya kita mana mundur betul mana aja na lino melo yala dasar na sama alu sinampa. Ia ko patasawpo ni taylino dan ni masito si bawa pa syariat. Ia ko patasawpo ni taylino din masuto dan lino na nila. Akhirat manang nasaba sinin na nalulungan kung Allah Ta'ala ni masuri nung Akaresona kung Allah Ta'ala nilo ilaw manguji kung Allah Ta'ala di nakada nilo kalau sapa menjadi sila motor tapi makademi kalau sapa dari halala na kung Allah Ta'ala mamagi-magi nanto dipakai na lo di agama niya dari keluarga itu jadi sinin na napolean kita tak manguluman nito agama kung Allah Ta'ala yo kung makadaki ni kalau sapa menjadi sila motor ya to itu kita lulungan lepak ibu torota bandai ko akhirat. Nya ini gitu Pak, pokoknya ini. Nang yatona punya pasumpun na sinin na amala untuk tang akhirat. Nadita malakda napatang inna mal amal diniyat wa inna malikulin lima. Oke malanasa. Kemudian itu nanti faedah total sampai sunnah tahajud. Ada penelitian Bapak Profesor Finus ahli bakteri dari Jerman. Membaca ibunya, ternyata sholat sunnah tahajud itu melahirkan 4 macam keutamaan. Nomor 1, dari 8.000 orang yang diteliti, orang Islam yang melaksanakan sholat sunnah tahajud secara rutin, itu sudah dijamin tidak terkena penyakit kanker apapun. 8.000 orang yang diteliti. Dan tidak akan ditimpa jadi pekanjati tanpa dia sunnah tahajud ataupun datuk sudah tahu. Nanti aja nih rokok. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa tahajud, ia memangkai tahu rajin sampai dia sunnah tahajud sudah dijamin ia tahu lepas dari penyakit itu. Maulud, apa mereka tu tahu? Maulud dari maulud. Ya ko maulud pasak kelupang. Ya ko maulud tama-tama lagi telur. Ternyata menurut Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, saya pernah bincang-bincang di Makassar, ada nasam Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie nasam. Yoko Jerman, angka rumah sakit, itu terapi. Dibangunkan jam 2 malam untuk duduk tenang saja. Tidak ada dilaksanakan karena dia adalah orang Nasrani dan orang Kristen kebanyakan Protestan dan juga aliran Pentakosta. Laitat dui moto kedua, tetek tangan siap panas tepatindro dan itu penyembuhannya 200 kali lipat kecepatan dibanding orang yang tidak dibangunkan.
Makanya ya kumega susah kabu. Melo ibut singanak kamacoy. O masam pajak sunat tahajud. Melo tibut ti bapak na o masam pajak sunat tahajud. Karena di situlah obatnya. Ngaji pewani nakana gelombang. Karena gelombang alam pada malam hari itu tenang. Dan malaikat akan turun. Makanya doa itu dijabah. Nabi tawajib melaksanakan sholat sunnah tahajud. Di sisi Nabi tawajib. Maksaroba wajib di Nabi tak. Masam pajak sunnah tahajud wajib di Nabi tak. Masam pajak sunnah witri wajib di Nabi tak. Ya kumelo ki masamay kamarana Nabi tak kajaya ya tanlehe. Salat sunat witir, tahajud dan berkurban. Ya murah. Ya betul le jame ya tanya tapi nega po tahu murah siti makaro batuhan ni nagiri bawan. Padahal esensi kurban adalah kembali lauki uko tidak pa iya lono lokolo mampasan padilay sifat na olok-olok iya tema di bola dia. Itu hati. Jadi ada sifat olok-olok darat na to. Luka na tawi luka na to. Tiga ada. Hati-hati ki kullu lahmin nabati min haramin fannar auladin. Tungga anu harangnya tama diwatan api neraka pasusu. Ang kasi di sahabat na nabita na si ahli ibadah. Kung runa apin na ahli ibadah. Martiri sahabat kung kay tamari masigili na sabakiran ka napatok pumilo na masikili masapajan. Watun na mati diriwali way matan na nabita na taro. Kesedihan yang besar magay laipodami nabita pulo kumalaikat Jibril makada 500 itaw niya sahabat ni karsundan tapsul. Ahli ibadah. Tak kajanna nabita sari makara magamemang niya Jibril. Makaya malaikat Jibril. Ang kadosa na jama, tama liwat wataktalina ya rokagene. Jadi nandri, tama liwat wataktalina. Nah, sabay na itahap tama suruga 500 tongitan na sabak napay na sakpa ya ito magsasinan. Ternyata ya roka tawile yung dalilong mandri dalinunta, mandri paridamu di rumah sahabat, waktu na pura mandri dalinunta rewa ikuli di bolana, nalalo ko darat karomana tawin na sapiri di palapa karomana na siligan misi na sabaan ka dari untuk misi na makake na siligan misi na panadet gara-gara na pertanggung jawab kalian di palapa karomana. Ratus tahun na tertunda sama surga gara-gara di palapa karoma. Ito pa Andre. Hari Nabi temas kedawe buat dia tu pejaga umat selamat termasuk. Makanya Jibril menyatakan, ya Muhammad, perintahkan umatmu berdoa, ya Allah, adapun dosa waktu ini bawa dia waktu ini. Di sinilah Nabi diajarkan. Masa ketuladan layal, terutama di Makmum Raya. Mega apa dia telah kena tu makwa makanya lawi makun tak nak kita tak tanai mungkin dicuru pun tak apa itu kenapa kalau kan nama digali tak tanai boleh lah kita mak baraka moga itu kan nak kesolan pada minggu mengidan makmum rita perlu dimatika iwa ikan na cinai ya labawa ko na tay lalu japalah tenas yawana awuna banturana nang karabuna na rakuna napa na bawa baynena rakuna kuleni ya masuk ko jadi anak ta mabicumopi man na bawang ijapulak ka na we kanya na kasi anak ko mabicumopi na macam kulen na mano isang na maraja anak na motor na nakulen. Pokoknya para lumatik. Naya nabita batena ijagai Andrena. Magi nabita dibawa loko desa untuk disusi oleh Halimah Sa'diyah. Nasabak di situ steril. Maka ija Andrena. Jadi nilaran ni maksak mati.
Katakannya si MK Islamic Center, pusat pengembangan pengkajian Islam, anu kayalina itu malah bincang Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pindrang sebagai pengurus siasat susukuru ke Kabupaten wajib susukuru ke Salamada maju nangita urun nasaron itu dari mana barakah ke pengalakar ada baca Pak Ketua Muslim Allahumma ftahli abwaab rahmat pun sekarang nak pintu pammasina pengalakar Allah kulina masjid kita kila masjid. Mari kita watas tayo makbuli agama hukum masjid mengejitudan mak barakah pak di sana. Lalu masjid kita barita la sabak barakah na minatu agama hukum masjid. Ya bilang Allahumma ftahli tabukarna. Nak yero hakikina tu masjid sama se. Ye kong kata manjala lo mak berjama tak bukti itu pamase ko ngalata Allah kuliah. Naniga ko tahu makundro. Naik dah. Bapak madari Pak kamu di salah-salah tu. Ya kusubi makanan salat khairun naum malam tinamna. As-salana malam naum nama ponco. Sembahyang ni salat lebih baik daripada tidur. Akhirnya dari sembahyang ni tapi malam pada saat tinggal. Ya isunya nak tinggal. Apa mati tinggal apa pelatih? Mengeruk ni tadi. Oke kaidah ni. Itu sampai Pak Manta sehingga kaidah kapulun nak kata dia di bawah kapulun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alam itu. Dia kan kata maksudnya Allahu Akbar. Dia kan maksudnya Allahu Akbar. Buang Allah Ta'ala meraja. Dia kan maksudnya Allahu Akbar. Meraja dan buang Allah Ta'ala. Sini bawah. Yun ang sampai perlu tu makan jak baca. Nami gaya tumilo makbuli mawatan aja itu mabela pak para saji dia berita ni tu makanan kamana tu para saji kuburata. Ni makanan digaga. Dia berita ni tu kasi India nak entah. 25 masak buka si India agak boleh si surat aku ni mesti dori dari Sharma. Agak tu menero sini risau. Ini bisa betungan na. Padahal barasanji liway kan na betungan na sejarah na kita. Kasi India yang kita 25 satu. Menurut orang kemapundai utara ke India na para pugilaka. Mapakilong India na makampaja laki na. Makanya dia boleh si suraj. Matangani masam pada lakin makartun iya kana abudu wa iya kana stain. Ikut cara na bagaimana aja ning sappa iya ro agade watini makatola naliku impamului asilori ko halakara. La ilaha illallah. Itu perlu kaji cek. Kalimat la ilaha illallah la majina lafaz dalam tafsir lafziyah la majina sandre itu diwajibnya untuk terlalu terlalu. Lah, makina kala istat tu kuliah senakalana nasabahlah tatumi aji makbudi roh itu halaka. Itu tu isinin nawajibnya terpengaruhi kemudian tatumi angkai mencaji mengulu aji roh itu halaka. Lahirannya ipak pokor isinina zaman-zaman nota kemudian aji batin tattu mengulu. Ina malina berisia wa iye nasaba ipataria wa alili nasaba ipamulo lo itu halaka. Oke mono. Ya kumelo ya curi laksi na tapi ya kuya pak tafsir laksi ya melo ya duli ya patampulangnya laksi makbuli tafsir laksi ya sama namanya pak ulu.
Apa ina pada mana betul na lapalang. Ang kami matoto pandita kembali sarah alif lam mim alifu kung Allah Ta'ala lam malaikat min Muhammad ya matul sinakang iya tato nafasai ya matul tama ya matul yung lima pasandre nafasai Allah lisan na kalimat Allah ya matul. Tapi ini dalam ilmu tasawuf. Ya kumilo ikaji rositongan na agadero. Ini matanda. Makanya la ilaha illallah. Ibaca bawang la ilaha illallah. Narito kumilo matinro. Angkay tapakburi ali tamango lolori pangalataan. Nasabaiya kutimboy ali na amat yan. Adik na. Ya kung kataw magcapati at tutungan na ng kalimat la ilaha illallah. Isa surugay. Tapi itu syarat. Ya kumelo chapati at tutungan la ilaha illallah. Tapak dia sa alin dari wasunilo tamatin. Ya kulyuki la ilaha illallah. Sama semacam itu. Apa yang mau dia upati Bapak sekalian. Dia disampaikan. Kiratu dibaca dari kumelo kimali di ikan senang. Memotoro kini, memotoro kaliwo bilang oleh cinta maile napalo tanbuteo naparewa lokin rakyam naparewa lokon lawite janun na kilometer-meteran na motoro ko napay sini ko na lakilusa tapi dia nangka yakin nga maka kung Allah Ta'ala pasalama narito kami nilagyan ka simbawa sa jama laksanakan sholat sunnah musafir sa jalan ya toko pula mo magkampaya sunnah musafir na padyot ka yakin nga mapapalawa ka kung Allah Ta'ala yan ito dewa kampaya sunnah musafir palimatan ni jarong na motoro lagyan na pulon yan niya kapatak 50 ini tahu ka tapi ya kupura na kampaya sunnah musafir yakin nga ya kung tanana mewa mapala ibu pacalo hijrah sampai di sini 67 kilo. Dia lagi nak sejam. Paling tinggi 50 menit. Tapi kau yakinnya, kau kurang makan pagi. Tapi ya kau deh, iwai tanah olah. Madari mata di kau ngaji makan tidur ni. Ada kau pak kulalan. Nasabah ia kau nak kurang matoki najari najisa. Siapa yang melaksanakan sholat sunat musafir, Allah yang melindungi perjalanannya. Ini zaman. Pura diukuran, ya kau siapin nakan nabosi, ya kau dekto nabosi tak ketani motorok, tak bacakan salawat, tak palayore limata, tak baca salawat terima, napa tak kaya pakamu limata, napa juga insya Allah. Kau dekto nak takut kaya terima dirakan negosi dalam tujuan sama perasaan. Ya mesti aku pakai guru tepat guru. Kalau panin apa boleh kau? Ia panabosi kolak kita. Madar ni kumpure ulat gaji kumpure ulat gawa di juku tak pabosi maka dari kue. Di semua kita kan negosi. Alhamdulillah. Ia menpakai. Tapakamu limata, napatama napasata, kalimay baca. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi may isa, talawangi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ini talat sudah maridaga. Allahumma salli ala Muhammad. Takatanimas sa iyaro. Ilalan na joka-joka nafta. Allahumma salli ala Muhammad. Tapatama juga tak kadeta. InsyaAllah. Jadi dipakai. Salawat oleh Nabi Sallallahu. Yo ko mangoto ki din mato na negosi. Buku sitongan na nilalam na agama salawat nilagin na ipati makanya ang fungsi salawat ada kitab itu fadail salawat kepada Nabi itu kurang lebih 300 manfaat salawat. Lebih dari 200 gunanya. Nang kesejarah itu Nabi tanakaji atau karmitata itu kurang lebih 32 jilid buku
kurang lebih 2 juta halaman. Ya Piero Nelo dibacahi, talung pula dia tambah. Sejarah Nabi. Ini tuni madela di Nabita, tapi ya pomelo kilolongan itatamay yo kamarak na Nabita. Ya koko kamarak na Nabita tama kalolongan. Makanya kenapa kalau membaca salawat, biasa pun katau mas salawat sabar diri. May katau din katong sabar diri. Ya pudeke utatto upakapan jadi mataku pamole lo di pangalakala. Magi nigi tau mas salawat ang tarimati ko Nabita. Maka sasat ikaw kay Nabita puli Nabita masakit. Lagu Indonesia Raya lagi mana yang saya hadiri di mohon berkir. Salawat kepada Nabi sudah mana. Ika salawat ibadah latu ni Nabi ta Allahumma salli ala igatang ni Nabi ta syuruh pili. Nabi patalu. Sama gampang itu pakalunan. Maka dari ko cara na din nulis sirunto na dita, iya Imam Malik akapay sirunto pangalata. Imam Malik, tapi mereka dia cium, nasabak 30 tahun tu napatang Quran. Tiap malam. Mereka dia cium. Sirunto na dita kurang lebih 70 kali. Nepumelo ki sirunto na dita salawat. Kini sirunto, malak tak dilasan atau sirunto, dilalang nadaga din atau sirunto. Waktu madat ada nak siruntu, bila pukul kan siruntu atau keserimun. Itu 5 tempat. Ya kumarepa ki kunjungi nagita marepa ki rantai nagita na nagita lawi. Nasaba ini pilih lawi makari pokok tolong yolong si guru nagita. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alayka betul nasyulong dalam kaidah bangsa Arab. Ang kayo ko pinabista na responbasi. Makanya, yaitu angka ini. Orang Yahudi pernah mencoba minawi jasad na nabista. Karena ditaditi bahwa memang jasad Rasulullah tidak hancur. Lalu minawi nakiarat guru kurang lebih 400 meter. Nakiarat batina kia ikosak na minunri patamero kasi akiaran na napanabarek ko yung kayo. Ia nadati pundasin na siguro na nabita ipanit ipak siguro makaran sa ito milog malag sa pinili. Tapi kanyero menjadi tujuan bersalawat kepada Nabi na sabak ang kalimat to malaikat tuwa tatto. Bisa dinaki siguro na nabita tungka tau masalawat na jata mana nak panabay. Napungan latang itu salawati makramaji na Nabi tadi salawati na. Jadi wanita saya 10 menit sudah bicara. Kemudian ia Nabi orang kita paham mati salawati Nabi Nama satu salama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaihi salamakum. Mari ni logam Nabi salam amra salam. Tanya Nabi tadi logam salam. Nasabak Nabi tak ijarin asalamakan. Maka dia tahu pandita dapat tasawuf, ia tu asalamakan na Nabi tak pari maka dah kator, parno ni we ia tu kator ni, nai patamai we ni dan itu tak boleh no nai yang mungkin tak. Maka mati itu tu masalah, marilah kesapuru pengalah Taala masalah Allah kini sebab mereka akan kita ni masalah Allah sudah. Nabalu kesapuru, nasabak jahat sih pamasi na pengalah Taala, untuk tangki na kasih sayang na pengalah Taala. Lau ditawilo masalah Allah ini. Tanya ini di bawah siapa malaikat na pengalatan. Sini na malaikat masalah mana lo kulili. Nama apa yang tahu makhluk itu masalah. Tapi ia bapak sekalian, ia boleh tulis rutinkan salawat pasti maka dasar sekoe. Namo ta'ala liwiri, akatan lu kupure masam baja subuh, akatan lu kupure masam baja loro, akatan lu kupure masam baja nasar, pro masam baja mengingi, pro masam baja isya. Namo akatan lu minta baca. Itu ada manfaat. Ada manfaatnya. Ini kita baik di salawat, akatan lu tunggak purana masam baja perlu. Ini kita baca salawat, tunggak purana masam baja perlu. Ia tahu ipatajanan antara jahit di bawah di sini.
Nasaba iya tua tak kalewe lagi lebih itu. Bertungan na agak iya tu apa dalam tasawuf akhlaki narampi atau panditata angka tu tandra di watak kalewe para tak dulu. Nah pasti atau panditata. Bahkan ada yang dulu tak presiden ini. Saya dengarkan dari ada yang dulu tak aja sering ada ternyata memang dulu tak pasti. Tapi ini kata malu pakai salah. Jadi nukatnya. Ya harus itu mana agak gaya dari kumilu ya dulu ke watak kalian suci. Nah sebab tandra di watak kalian itu dan bahkan di alam itu nak katakan abilalasan tiga dari ya pungka pau makna itu sama ya pungka pau bunga naliwa ia cukup nampunga miru itu sarah. Harusnya cukup nampunga mencari sebusi tapi ia kumagiawa punga nak kubatana miru itu sarah. Nah sebab mari dia kemudian jadi poin punya kumata di mati dia itu mati tak tanya apa meminta pada musola. Dia kemudian bunga berarti serang itu capak ni. Betul mata tak poin itu mati bunyi di neraka tak sama tahu ini umpan. Angka awal na suku kita we dia kemudian tadi wangi rapu makna dia ada alim malak. Dan kapatampu tidak ada ahli melaka. Tapi kapan narapu kumana di sumber mana itu na indo na oe tataja ini lutung kami melaka. Nah sebab itu adalah adilan tanda-tanda. Aku mana miru makhluk. Makanya kalau dari situ lelahi yang dikatakan dengan lontar. Nah ini percaya. Maka tidak mana tidak gaya. Nasabaan kami matuya sa ayat-ayat kauniyah. Kauniyah kauniyah bawah. Pelajari alam. Naitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, itu ahli semua di segala ini. Pondro ahlina umat-umat terdahulu, naik jarak na bintangnya, si bawah bintang terdekat dengan bintang jam, si nondito menyati dikaji. Puramana na sejarah sama kadeko tilata na ulang ni dengan sulinan kabusi. Itu sudah ada di zaman dulu. Tapi tak ini roga nakaba purane mati na diri malaikat Jibril atas perintah dari Allah. Napakallu mibawa panina napanakka menre kemudian nabalicung no hancur manan tahun na kecuali 2 lembar yaitu nanti napasi sampai na pokok. Angka 2 lampa salama. Ia itu termasuk ilmu al-kahana nak guri pas sulap. Itu situ kan dia lapar selama tidak dihancurkan semua. Mereka tahu bangga dengan penemuan televisi, dengan penemuan komputer, dengan penemuan pesawat terbang. Ia tidak itu bangga. Apa ia Nabi Sulaiman? Nambing-nambing gawang kusuk jadan na jalo ketok korun bawa jaga mesinana. Hukum aku tanta mesinana pesawat. Dia harus suku dia ada minyak. Ini penayar penemuan maka bapak inun remote. HP maka lagi teknologi tertinggi. Maka itu nawa di bicara tahu. Ia bakal. Ya seperti HP dah. Langsung lalu ya sentuh. Apa mata nangin maka tu penaja lo kada. Tidak jawab. Lego-lego lo pasukan lo tusu elo mamusu. Nasa matakap po nasa lalo sebuluh maka tu lo kasih. Itu HP tercari karena keimanan dan keyakinan kepada Allah. Lain kita namigapi di dunia ini mati tahu aja membaca hiro, aja membaca Al-Quran itu nalar tu. Ia boleh dapat tak mati di jalan nak cari. Mereka tu padahal mana satu hari saya makan dia otomatis dia tahu nang kali na oni sandala nang itu tahu itu pengantara nang kali na. Jadi itu di sandala nang kali na motor nang kali na tu. Ia tu nang kali na motor balang dia dibaca kita lagi morok muka. Nada nak bahasa Inggris mulai tak? Mau bahasa? Naniga ako dito nasa nawapa lang ito ba ustaz? Mesta nawapa lang ito. Maka dahil napatalan ka na ikarawista. Papawapa lang di luar kapala niya.
Makumi matay kumatan ri aksalana na mariyaw atin na makadati na hitahe. Iya tu malaika ay tadi kuyo malaika. Saktan na yung malaika ay maragi pinili musuwi. Ita dari ketawinan ka na sahara ipakawin ni. Kubutin ni. Tawinan ka na agong masahara ipakawin na natuloy pusa na aray tuloy manuloy ni. Tanya ko malaika. Kaya na tumamila, maladasa ko niyo jolo. Kung ilang katabasin sa dahadahin ng katabas kasalar, kaya kung kaya, hindi naman natulungin po sa iputa, so ko na siya ito. Kung makaya, salo. Nagaga. Kung hindi. Apalagi kung malekaya na, nasakaini, natandra, sila po makutana, niya palupaluna na, makara na mo, sinin na, sinin si baru katawin, suro mata dito nila, makalurajan. Tapalay mampa doon sila. Palapak nila lagi na malingat ki. Apalagi ko panupalo. Maka na tumate ko din na mati ito. Wala yan ko tuwaya niya. Ang mati ito, itatutoy. Aga na po dito na mati ito na ito. Sitang na mati. Kung ito ang ikadam, hindi na may ilan na gamay tuliyan nyo na lang lupit ijaran na may gagawin pasipuro para alpun sa ilan na tutuloy mo. Ajaran. Jadi pasang sebagai pesan untuk terakhir kalinya pun para lu pasang dua takatan masa. Nomor sini. Ajak lalu nangka. Fakat demi nabi tadi dalam nawatak kaneta di dalam nesusulan. Aja kata tadi. Apakah pakure takdir nabi tadi dalam na tuntungan tadi nak barat itu tuntungan. Namun sisa mikro itu niya tulis. Yan tu ampay. Mega tau dinulikan dali kan emosi na kumasay. Mega tau dinulikan dali kan emosi na kumadulatan. Nasabag na takadu kalau rin pangalakan. Yan po taliwa rin itawi. Kami balisip ito mga pangar. Taliwa sisay itawi. Tamati balisip mga pangar. Taliwa kayo itawi. Tamati balisip mga pangar. Makanya madali ka tau malaka makay. Agar imubarayang ko piya pati tawi. Jolo-jolo makanya. Masih kata makanya tu yang boleh kita papajan, iya, iya pior pak baru naik kita papajan, nak pak jago bemerti free. Ame liwat kali, nak tahu apa nak patamai kalah. Oh liwat kalah dari nalu rumah, orang nama pas ya turun di pusat, masalah watak kali itu adalah itu. Ame watak kali nanti ya tahu sandro tak keluar rumah kita jam baru tak patakin, nak apa siang kita minum, dah suruh dulu. Saja memang, tapi mabelay pamasi na pangalata. Makanya pumalatay pa, aja yung ilaw na buhay pangalata. Tipong ya kuya lasa magpili sila Korea, tapatalu, aja tapatalu. Tuloy mo. Tapi ya kuya lasa nagsamari, mabela ko pamasi, papayang lalo ilog-ilog. Yung mo tilo, nasamaan katay palasi, nasamaan mga dahil ito, pangalata. Mga dahil po, naharapkan ka tau pak mo to kasang pajatahat istiwayo matan na mau mah magpamunay ka lolo no to kasang pajatahat dam ka mau ba ini kanitani mapadongan ni rinila jirita magi makare po ngalatala pura bisa makare yo tari may padongan na paja ni mo to makasibelo ko niya wanan nang di wali ni aga mancagi nila supaya tujuan kay macari mo ko riyan. Jadi aja mudah ya, aku mengilau ada di pengalatan, buat jadi nak kapak malah termungkin dari itu untuk sama bani mengilau lo dia ni. Kapak mega tahu nak ni makarya pada nama barak saat itu kan dari kuna tadi yang ada bilang, aja lama, aja kamu nak tadi mayar bilau tak pemasulang. Ayo nak untuk kau tak payah demo, tu nak pisah, tu nak pakai talak, tu bola lima dengan. Maksud tu mundur. Makanya, namo sate dari kuya tu aku mah nak sabar nak tu salama. Mau bisa lah bapaknya nagilaka na sabak waram-waram. Akida yung makarasi dia wasap aja na sabak. To kasi sika, dia nagagat to kasi si nabisa, dia nabisa on kasi sina ang kajakana na napapili man na nasa namuji kizime wa dito masijak ka na dia to kajakan. On kasi sina ang kasambe na napakil minum nite ka kung tayo nino nasa wala, di mo ipachu, di mo kuway, nak beto kasati. Aja mo na quality. Apa makar kapasi, makar ciro ko na tumakoro de. Betul na, bukti yung katawa, adi amnya, buat dia lagi dulu.
Tanya tu sila lahiran angka mencari dengan ia kuat kasih naman ako ni rumah kita. Yan tu apa ini? Waktu na kuray rumah salawat ilaw inabita salawat na Nabi Isa insyaallah mungkin disampaikan Muhammad bin Baraka lalu menyebut dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ya cerah tenang dengan baraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdulillah fi ni'matihi wa ni'matihi ya rabbana lakal hamdu wa ma yaqdi dzalika as-sabiq wa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur wa taqabbal minna innaka antal wahhab amin cerita al-Qur'an ketika kami berharap secara jaminan dari penghuni bagian ya Allah tidak harapan dalam hidup diri kecuali mengharapkan rahmat dan maghfirah dan ampunan dalam segala apa yang kami laksanakan ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Ghafur selamatkanlah para pemimpin kami ya Allah. Tajukkan hatinya dalam keimanan kepada ya Allah. Bimbinglah ia ke jalan yang Engkau telah ridhoi sehingga kami mendapatkan rahmatan dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur kepada keluarga kami ya Allah selamatkan ya Allah. Kepada kedua orang tua kami ya Allah selamatkan dari penyakit ya Allah. Kami tidak mampu melihatnya terbunuh dalam kesakitan ya Allah. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada ya Allah untuk menghadapi segala cobaan yang Engkau berikan ya Allah. Kepada orang tua kami yang telah tiada ya Allah, luangkanlah tubuhnya dalam nur cahaya ya Allah. Masukkannya ke dalam surga yang telah Engkau janjikan ya Allah. Kepada para alim ulama ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam menjalankan tugasnya ya Allah. Kepada pemimpin kami ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam menjalankan tugasnya ya Allah. Kepada suami dan istri ya Allah dan anak-anak kami, berikanlah pengertian kepada Allah dan pengertian yang tulus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh tulis pada masjid hukum, makanya banyak orang menggunakan ayat. Aku itu kenapa? Kalau pilih nama cilaka itu matoy na rekonin ulit masjid hukum yan na natin na jikir. Maka na kung kataw nilaw tu baraka pa ustaz ang kasi dewa tadon dito lo pagu kadai sa basa. Nasa mamagi dia ku paguru ki mateka capu si botolo rewa si kilo maguro. Rewa si kilo milo padon. Ya pilih baca lalu bijata ta paguru. Umpay dia pada wasubun pada tengah. Maki kata orang kan dia mapagurun pada tengah na dong war rewa kita dan gondang sibing rewa kita wes. Dalam mo paja ni. Ni pasusay na nilumo minta ni singana. Dia juga agak milau tahu barang kapan lu masalah ya nak. Maka data dong ni dia pausa semagi dia orang pun pasang perjalanan. Dia lu kata di kupaja masa paja. Dia ada. Ya kodeche neno na patato barantideche na kata ito ya kodeche na kata sa padiruntu na sabaiya tuba isangin na taron ni po Allah Taala ko dinasuri tala ya kumakiro pahan na tawo ipade na subi palisangan mega po tawo mabojo ko na pakuwale ya debe makti manuta anak manuta sejak kay karana de beriko aja lalu ini ito lomo yang ipadisangan ni loko tawo na lomo yang po Allah Taala padisangan no gede. Situ kita mana tak kata ni mas. Ni kita lomo yang dale tahu, lalu mengerti pengalatan dale. Maka itu, nasabak nawala kini itu, dia pengalatan mapasiwala, mapasilenar. Saya kira dia narupak lebih nanti zaman bicara, memagi-magi na barakah. Insyaallah, ia kanja na kolegi macu di bebas tabau ki pulupe. Insyaallah itu kita bicara nasabak. Mungkin kata cara atau pola pangangin tapi melodi dari ustaz jamaah. Jadi perlu sampaikan maka di komisi
Bauti pelupingnya kan jangan bauti peluping. Dan saya akan bacakan itu doanya. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membagi-magina barakah dan yang kena tadi malam itu agama ada itu minasa. Pada hidup kita berdoa Allah taala. Nah, sabari nawat itu pada angka masan nabi dan nasi itu ngalino dan kepada angka selamat menandungan dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'mahu wa yukafi nasiha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta nur, Allahumma anta nur, Allahumma anta nur. Allahumma ij'alna nuran fi qalbina wa nuran min qulubina wa nuran min tahtina wa min sunurina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu ya Allah kami masih banyak dosa ya Allah. Bersihkan dosa kami ya Allah sebagaimana Engkau membersihkan tubuh ini dari ilmu ya Allah. Kami telah biasa berwudu dalam kehidupan ini demi mendapatkan rahmat dan curahan rahmat ya Allah. Kami ingin masuk ke dalam surga yang telah Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, Engkau mengutus Nabi-Mu ya Allah. Engkau pula memerintahkan kepada kami untuk mengikuti dia ya Allah. Namun kami belum mampu sepenuh hati mengikuti seluruh junjungan Nabi-Mu ya Allah. Belum mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan ya Allah. Berikanlah kecintaan dan kekuatan dalam hati kami menjalankan segala amanah dan perintah dari Rasul-Mu ya Allah. Hingga Engkau menurunkan berkah rahmat dalam kehidupan kami ya Allah. Tiada yang kami harapkan kecuali surga yang telah Engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin amin ya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.